Ngili ili na miongo ili na ili nina utano nondo wako kwa manana kwingi deni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa otondo tweka akila wachumwa twatiani wachumwa movetu na yunga ino watu sove anitwa kwa manana ingi vandeni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa twesisi ya maondomeo konia uteti unomono ile mbeta yitu wa kamba na Kenya yonde uni modenya ula akenya ingi metelete wake thingitho chandi kana hathkweki ya maondoma uteti ila ya dhani wene Musalia Mudavadi na ni kwatia novikie na kumiona ondo Musalia Mudavadi wethiwe umione ni wake na atongo ala methiwe mavikavo twitha twinenia isu na ingi mbingi muno kungangania KULA ya MUKAMBA twaweta kungangania KULA ya MUKAMBA lilikana munini wa Musumbili ya Mruto chuma ki ni wethiwe atambuka ukamba savali ili masako na makuweni kelelo kinene ni kwivasi ambaye ya MUKAMBA kumukwata mbau na indi wililikana kana elembete ukamba ni ngome ya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na kene waite kana no kuthinginya 11 kwite kibila cha Usumbi na no kwenda andu mamusi akamba mamukwate mbau nikienda wesethia ona mo ange memukwata mbau musi no kwetwe mbau na inde twakangaleko ya azimio la umoja Raila Odinga na ke na magavana atatu MUKAMBA alama mulikete kuo na kutata ondo vatonyeka kweva samba ya MUKAMBA emukonie KULA ndeni wosa kwa ni munene wa matuko kenda moi wa nyanya mwaka u na yuko sesa ni voto KULA ni ati watose KULA ya MUKAMBA oyu kwena asu atatu alama likete mono na kumimanda uyona yethiva mono wona yethiva mono ndo asisi osa ni wangili ile na 17 KULA kilungu cha miongo kenda yulwa yana kwambata ni chako ni NASA valaba ina mutongo wa chama cha Raila Odinga na mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka kwa oyu KULA isuni utonya kwa nika savali itatu wetoyo mwene ndi tawe MUKAMBA use isikilungu ki na watu sema ondo mailie wona KULA isu ye diva otondo tweka theni wa Ikumbi Ya Siasa tunena na sia kwesela ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano nambe otumane mokuve vatendevi na indi ndeni wa mitandao Twitter ni @mutongo TV ke @rastas kedok na hashtag ni Ikumbi Ya Siasa ndeni wa Facebook ni Mutongo TV na Mutongo FM dilika na Mutongo FM ni kameme kalaka sewe o metoki kena siumwa ili yu na ni kameme kalaka ende na walikana sandwani na twina otanu munono ndo wa kumuseisia kutukwata mbau ndeni wa kameme kauka itu eu ka radio ka Mutongo FM kumelatu ambie nginya oite songete na indi Ikumbi Ya Siasa yethi awa imwe va TV ni na radio ni na kwa ala maletio matese frequency wingale kwa sia ketui na mawithi uloko ni ana imwe na itatu katono itatu 103.3 FM wingale kwa sia ketui yo nde nginya kuya mwingi sombe ketui cha yethi okuya vo ketui yonde na mawithi uloko na 103.3 ni ukite ya kwa tanginya ngale kwa sia masaku ngale kwa sia masi mwala kangundo tala ngalikosia Embu Runyenje zingalikosia nginya kuya Meru eno ezu vikite nginya ngaliko Meru to athinga leko ya makueni na mawethi loko ku ka nginya ku masaku ngalikosia kola mu mando kuko onde na makueni onde mutitwa ndei esuni yana katono ili 100.2 FM to athinga likosia voita itataveta kiswani cha yetheo Mutongo FM yokwatia yana imwe na ile katono kenda 102.9 FM kuno wavikiana kwitha wikwateria kameme ka Mutongo FM na indi ngaliko ya YouTube tu live YouTube ni Mutongo TV /FM official and subscribe no gwethe onena nya uyi mokwa imwe na tuyonge live theni wa Facebook share wa vikabo tinakwetwa wa share wesethi andu ingire no amatumia onena nya uyi kenda wesethi ni mavikia onamo kutambanya naito nyeni to Erastus kithuku wa nzomo na yu Ikumbi yu netwa vingwa atolike voto sisi Ikumbi ni kwecha na umundi ilikana kwe earthquake ko twekona siendo ke mwaki siendo mwaki vande no Ikumbi Ya Siasa ani ma kwa onde ni mavikene mwana direction wako onemo otondo kuona onde meva set nondo wako we musesa tutambane imwe mwekona simu ando masimo namba niva kione na wako nasi motafadhali dese wa TV nikenda wesethi anitwegwa na twinene yolo asimu nitukwatiana na mumbunge wa Kilimbunge cha Makueni Daniel Kitonga Manzo otwendee na kilungu kwanzia ya simu nake au uoni wake lilikana mheshimiwa Manzo niwethi tovakwa evinda yasa aitetea ngwatani ya One Kenya Alliance nina makolyo ele atatu kwa mheshimiwa Manzo nisinwelele Mutongo FM anwelele Mutongo TV na ningwetha ndio konia simu sethi anitwa nenya atongwe ti karibu muno
avande no Ikumbi Ya Siasa na onagotwika kwi earthquake ni mwavika na nino tanu nondo wa kumuona kiuyoni cha umunde nikenda tutambania mwe tubwa nesemba ya mukamba maondo nimeko ni oteti tuyambie ova lilikane musia wita wata umechava na indi maondo nimeko ni otongoi nuwe u na sanda Erastus kawaida twinotanu kuthaba na tondo wa tomo twatina twibingeno mbatu ikeitanga likizu nela tweza umaluka kwa masitendo wa Anthony wanguka kuma maboko na ziyo nitanye ndio ile team leader wa Azimio kwa maboko kwa une tukwati ya une savyo etwendeleza kwa mwedukeze na musia Asia no sio kwithaba hai ngini kira tutembezie ndeto nigatu babaze da kila muno wakwa atobwanio na also idea nzau ni mwatu kuniazimu mwitu kuniazimu na mwitu ma Facebook ni atu tweka tujadiliane kwa hiyo mupea tuiko yote masaa umunde tuambia on time I'm very happy like tunaambia dateka 30 ni maondo kwa hiyo asante tuiba mpaka saa hizo thank you very much ni karibu muno ridhoja kwa na mweke kwa kitui utumwe tubamba ni wako ridhoja okay nikiba fireworks ni muvya muno mheshimiwa Ngunga otondo otavya kana nota wotu ikete team leader wa Azimio kwa ya mavoko na hizo kitumio kuona kale kivela kiu nondo engale kwa ni zya Azimio na unena ni omundi no kwata Azimio na eva nondo tutelesa mheshimiwa tikalivo muno kwa ivinda yambe ndini wa Ikumbi Ya Siasa na Mutongo TV na Mutongo FM kede museisi ya mukamba na museisi wonde balose isi Ikumbi Ya Siasa imovya muno Erastus na niena utanu wako kaba Mutongo TV omunde kwa masetwa netawa Jonathan Mweke na kuito neketui nyeta mondo niecha kibela cha ungavana Kitui County na nina chama cha UDA tusiisi maundu ma bottom up na maundu maumande andu wea kwambia kuunthi na kwambata ina kevya kila mundu akwelewa kibindi ki twiba Mutongo TV ni mbaya ni karibu muno mheshimiwa Mweke na indiketha ni mulilika na mheshimiwa Mweke ni wewe munini wa mbe wa governor wa county ya Ilovi na indi okwa oyu na meama kwitikivela cha governor county number 15 Kitui mheshimiwa majority leader asante. Karibu sana yenge mwaka huu asante Erastus na timu ya Mutongo TV na siaisi maitu onde mengaliko sionde sia Kenya na ala me katika diaspora na ala mekisioni chakwa cha wakilishi cha tulimani nini ese ni monzi aisie na endi makueni onde kwa jumla nutanu muno kwithi watiba tugetie ngewa sia kisiasa timanye undu Kenya yendete na muno bakwitu ukamba nundu wa kwithi wa Utongo wa siasa ni wose obasianthi kwa itu notanu mwako ninethwa ne buso ya kuka mwako utanambia because bado to happy new year no sio nundu akwithwa ngai nwende na umonekania na congratulations Mutongo TV nundu akwithwa ni mwende na ubanuka yumwe na FM ila iende na ndisio kamba na Kenya ko ni mwende neza in fact ni muthandhaite no nasie chalo chenyuke na mumo na nondo weta chalo mumo ndiaze chalo chenyuke na mumo kwa mazete wa chalo mumo wanda sisi omundi nino ni kite indi ataya we fully ya wea nikana weze kwethia yuende kitaeleweka asante ni karibu muno mheshimiwa nende otondo wona iwe no lazima ukekie ekite gunga ambaye tela sina mbambia akaya ndo liko no ndio tuambia na ndio mheshimiwa Chalo Mumo ni wa Mutongo wala aingende ni mbunge ya county ya Makueni na wenge MC ya wa ward ya Tulimani ndiye sana 2023 no kwete inge kana aendete kwete ya governor ndiye defend kibela no atangaza kwete ne ya nainde tikalibu muno tuambie kilungu na yu muthenyani wa umundi maundu mayake tikama ingi kila mundu ni wayone ya kino kila kietelo to muno na indi kulea kwa yambe ilangwe na tuambie ni bwana Ngunga oka ni yakwa kana oka yovo Rastas ini ko mbama tuweko rewa ni kadija yote ba last year mwezi wa ndatu kana gwige dugeta oka niki na hizi oka dai mwana wa BBI nila BBI ya ndio ndo ya ndie na hizi baba ko iko dugeta oka na nundu akitumi kimwe BBI na ni a created opportunities ya nduonde
nela bibia ya ndi asambaratika twaziko constitutional ya leader na deputy peke bijetoka ne kwati wasisia Musalia Mudhoni ni president katika OKA. SKM daktari anaiba yata wachumoyongi wadhandatu atangaza okelazia we peke nukimuungamia ende tabaile peni Gideon Moi na gino ocho okay ndune no gwicha NDC yakano akatangaza okolo kutangaza no ATC actually no ATC tiwo atangaza na ekada na endorse wana propose wa ndiwona Moses Wetangula ba mindo ni kwa mweni wa mundu kwitwa Musalia na agaza no gwita NDC yake na ndo amake mebuonge ni ATC Musalia no na atieli kwa hiyo Musalia wewe mzee unaona Kalonzo ni vice president mundu Musalia ni vice president and obviously they vice president ukila tuwezi tuna candidate ile strong ambapo mbona SKM no longe tulijao ni Musalia Mudavadi ni tuwezi omari ni matona kwa thukania lakini ila tunaipa jumano na wewe malala azia Kalonzo kala kanini kaimalazi wala munene wala munene wala zichao kauka ni nana weta yulwa number of votes ilazi katika ukamba ni ilazi katika oluya no mundu waizia undupe hili ni kana mbuzi zizi ambia kukita baye molo meliongo baye kidogo kuba ikintu kitaoka na utabizi na baye kitu kitaoka okay no wanzongea yes baye kitu kitaoka izinge tone na twende na ile nemo vya andana mboga wala we bwana mweke nene azeze inge methiwe mangole mundu etwa FM aiva FM ni Fred Batha etha mutaalamu etwa mundu maki uteti nonambia ukwato ndamboka ya siuma ile wachuma huyona veti yetu enake wachuma utu enake na inde nwandu meotomani ambia ni mukethie muno na wachuma kwendane kwa Yehova no kwitha avande ni Ikumbi Ya Siasa kwa la mungole bwana FM aiva nondo ngolo muno ndeni wa mitandao ni wavikia na confirm kana wachumwa no kwitha asi wagedetie mwakona kana mwekesa ona tane vikia na kumulonja kana kumufukuza FM yego ni ukete mheshimiwa mweke wasise maondo ala market kama tanyano omunde no kwithe tuna nzeke kana OKA ni abalani kie kwena nzeke kana Musalia Mudavadi no kuthi UDA yuni ni confirmed kana ni makwatene na munini wa Musumbi kana no ni mothuko mayemwe na mavikiana kwaze kana mwaka tatu ni makwambia rally na maketha mayambi abayanga likosia Nakuru mathi western na mathi central na kungine motangaza watu sisi ya gwatani yake uteti ya wani Kenya Alliance no twase ni kwipyo ni kwasia ni kwiye tondu tio wese OKA ni muungano kangwatanio ya siama inya ya Kalonzo ya Musalia ya Wetangula na ya Jirongo na Gideon Moi na ya Moi Jirongo niwe woke tina yu okasisi ya Moi we ni wendie kwa Azimio na ni wazi ndana zotangaza aiye lakini no kuona ndo makwati yani ana Raila na kewe Moi akathio bala Musumbe wito Uhuru akamutabiathi na Uhuru no tangazie na no ukuona mulengo yake na Raila na OKA ko Gideon ni wendie yusiwo ni wona Weta na Musalia makwata mbao munini wa Musumbe William Ruto kumo yunimokie kwa UDA yube atiala Kalonzo na yuno utonya kwitho na muungano wa chama kimwe kweli muungano kangwatanio yithe wa na siama mbinge okay ko ukangulia yunye na mundu wele wa siasa nesa OKA ni kuyesiwo thank you aya na ndi ozini mheshimiwa mweke atu OKA ni kuyesiwo mheshimiwa Chalo mumo chama cha Wiper kila withi tovona oketetea muno actually ngakulu andu ala mwe matetea chama cha Wiper ni uomwe na oketetea kwiona kwikwe nene na ni mwithi to mwaze kana OKA intact kana OKA ni kwatene na metuki ni motangazo loko kitia kivela cha Usumbi na tikiti wa OKA ini tuone maondo ndo methiwe mathi umundi bado no kwenda uko ku reconfirm kiumithiro mwaze kana OKA ni intact kana ni ndumu. Asante Rastas kindu chambe wala osisi aneni ashimiwa alama nena mbewa kwa kila umwe wa declare interest yake kwa anisa ni obvious nundu mheshimiwa Ngunga ni wasia ni wa Azimio kwa anisa yake ndugeze kwa asia tonu itikala na OKA iko mheshimiwa governor bani wasia kana na ni wezi ni wasia ni wa UDA kwa obviously anisa yake ni obvious kana OKA ndiko ni wezi kana Kalonzo katika OKA ku obvious answer yakwa ni OKA iko na wetu elesia right mone na OKA iko nundu wa kwithiwa kiki ate ni yo mundi twende na ukietela kia earthquake no na totisi
because Otis na earthquake si tofauti vyo. Right? Nundu wa kwithwa ila Dr. Stephen Kalonzo, Gideon Moi na Jimmy Wanjigi ni candidate wa chama cha ODM. Umalile ni mona nise kana ki kya wetwe ni Malala no te chen. Ko the fact that Omonde Musalia no tokisie deputy president ti konekana okane kwie. In fact alama likene uneni wa Dr. Stephen Kalonzo yata no naisie A11. Musalia ni wasia A11. Yes. Kana announce akasia ni na uma oka na the UDA na kita kwase yuni ndo nyitu to nyakuthukuma na UDA linda na weta bandu gani wa uma oka watu wasiona bado oka bado Mudavadi ndana uma oka until we mwene either nondo ni mavomie secretariat na beila maandikanie na metikelana ku until that time asia ni wa uma lakini maasia pali kuna dalili ya moshi pali kuna moshi tarajia moto kuna moto ndio kwa hiyo oka na yoni kwa supporter ingi kuma Jimmy Wanjigi wale katika ODM right na mundu wetu wa Jirongo evo Justin Muturi evo kina Martha Karua mevo Mount Kenya Forum Unity Forum yes. Kama Mount Kenya Rich Mount Kenya Forum ye katika oka kwa oka is still live na lidikana chuo kimwe cha Dr. Stephen Kalonzo ulone na asinduziwa nata sia wathani 2007 aisi nyinyi wacheni kucheza na mimi nitapita katikati yenu. What happened? It did. So this time we Kalonzo yasia ni katika kibela cho sumbe idhini tokwetikela na wene tunamuye you to make resolutions to amuya baisi osiokanetina and this is politics. Okay. Na no mo oka the four parties mandate kinduki democratically makesela through the biggest decision party making organ our National Delegates Conference. Party ungi uda dina zomeo na mayeka chu dina za kuona ODM iliteka chu ko ni mesika na ulawa minopeto zani NDC meana maile olika kasombani that is the rule. Right na ende mali kaba unaweza yu Musalia no kuona bani ba mie bas automatically petiala Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na mundu wetu wa Gideon Moi na mundu wetu wa Moses Wetangula wenda na declare anything still inoka kwa hiyo ni wako anika oka. Okay. Ni tonya hizo yeka lata injured politically speaking lakini oka is still live wona ni yomi wo mai ni indi yo intact nasi otisi kuti ati kwa koge watu wazia bai ati kwa kipi kanu kabara bana ngunga na indi better kabaini ku director nienda ndimina kunena kino tene na mheshimiwa wa Makueni Daniel Kitonga wa Manzo ku ambia na kumandia mheshimiwa nikendo ise atu mina kila ngungo kunena nitwa tena na mheshimiwa Manzo beki nungwenda umukule yulu wake utambia tu ngunga wenda kwa mendi chao yulu kindu kicho ndecho mundi joko mino Ruto Musalia nena la Ruto wokela Asia nitunakomanie na twetikela na mikakati tupangite wakana tukenda bana na wakatano na wathandatu na tumunenga ratiba ilengi cionthe Musalia bwetete Musalia kekano nenga ratiba yake okani thanenga ratiba yoka tione thanenga yauda na yimu na tweke mwezi majority bane mwandu mwezi wa umea kuko nwanda ya kaandu ko next week nigenda mane koko kwa mbe kwimba we no tuluki lakini dada mano tuluki leju dada zoma no me inezinga with you amudia kwanza no kona zinga inezinga kwa kama mutapia mwana mwetu na education yao ndema manekana umundi SKM no no bwite kebela etie amande coalitions yake ilike waipani pagiro geto okana umundi Musalia ni wadina bala Musalia wadi umundi ndizela we kambalu ya ondeba balu ile itiela si ile ile azibila si Raila si akina oparanya ile si Wetangula ndio balu ya mabwa kama ndio watu anikita maiza bulika kombe ndio kabisa lakini ngawa ya oka na ila waambie Malala Cleopas Malala inena tene ambie kwazia onauda no chama o chama makawa wetia zetuda no chama tio no mudhuni chethika okay kiti ba yata payo munena nyo anuko na kitu kibeka na mokotabia Musalia ndio mino kile bune Musalia ndauka NDC neo ya mundu Kalonzo yes tibonenge na buba ipayo question mark katika wakati hivyo Raila ndio kile NDC ya Kalonzo lakini na yeye NDC ya Raila na Kalonzo ya mauka umundu kila wona ba yape protest ile na muno ila wona nikitu chagu
kana mayumala ila mathi maile na kabogo room mu waiting room no ngumzale ndeka was keeping yake yes ne la mona mkibuchuga mu ko na sudi na mentoroje ya munge ya dali alonzo kwa na ena gideon mekata na ndio kitu nene hapo mbetekele nondo twina mheshimiwa Manzo lainini naindi kanini nigwate yu mheshimiwa no mukwati naindi ketha mheshimiwa no mbigwa nigwate na kuno avikiana kuona kila cha avikiana okiteka muthenyani wa umundi naindi nigwanita voyu ni maundu ma mitambo nitwakwate ne mheshimiwa Manzo nikwate watinda nesa muthenyani umundi na ni wavikiana kuona maundu ala mavikiana okitika toiwe ni muthenya wa earthquake nichumila kila chumila na kwe vinda yasa ndini wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa niwethe to yasa kana oka bado yo intact na mituki ni mukuweta no loko kitia usumbi tawe mutongo yomwende ni wa chama cha Wiper ni mwaite kana Kalonzo Musyoka ni musukuma na mwe mukwata bonginya etikibela cha usumbi utonyone ni hata maundu alama akitika muthanyani omundi mheshimiwa tuweze kana ngwate ne oka watondo na kulia tongolani na mavano aya ele mambia kana oka ningu mheshimiwa jalomumo ya se oka bado yeko kukadu ovaini we otisi kwa mheshimiwa Manzo kanini ndi kuiwa mheshimiwa nendi nikwatia vena thina wa network ovanini network yakasawa nitusioka kwa mheshimiwa Daniel Kitonga wa Manzo mumbunge wa Kilumbunge cha Makueni na ketha mheshimiwa niwe saidi lete na network nesa tafadhali ngama bantu vena network nikenda we saidi anitoka kula we mheshimiwa ngunga ni noti la na nikwati we una mina point ayedi na mina kadi yenda atoke vawe au we minukilelia pa kwa mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na Gideon Moi na Jimmy Wajigi kufikia na kuma landeni wa umba nosu na ekule hiyo kai kana nese kana mheshimiwa Ruto no thoke tuvo kana mama nyavo netha na ndi nigwa mheshimiwa Manzo no alikageza ivene katwa mboza simu mheshimiwa Manzo gera no mbigwa wati ndata nazamuno karibu ndeni wa Ikumbi Ya Siasa wingale kwela we nikwati no avikia kuona muthenya no mundi iulwa maundu ala makitikava ya Bomas of Kenya na nikwatia we Bomas of Kenya kuwe one of the delegates kana ala malikete ndaendie ayene ndo tutamumbea mtojevu utonyone ni hata mheshimiwa yulu wangu atu ya One Kenya Alliance nitwa avikia kuona Musalia Mudavadi na Moses Wetangula mayase kwa namone mothi kuthukoma na munini wa Musumbili ya Muruto na chama chake cha UDA na hindi wavikia na kuona mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Gideon Moi na Jimmy Wajigi maivikia na kumala na kuthikwa awoni waku oka bado iyo thayu kana ningu uho wa oka ni wa thalo mundi uho wa oka ni wa thalo mundi nondo kenene cha oka cha maisisi ina idokome imwe ane sisi na zaki katika usumbe wa Kenya uyu mundu yuweti usumbe weka akavika bandu ndane baile weka nde bandu bika ndane Ruto weka nde bandu bika ndane mheshimiwa Kalonzo weka nde bandu bika kwao kaliko ya Ruto uvunde nondo kila kula ye pata yone kana niongela kula okay mheshimiwa ngukulia watu sisi ya oka wase ndivyo mwelekeo wa mheshimiwa Kalonzo mwelekeo wa mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ni weva nondo kwe vinda yasa wethi twetweka na oka ni ndomu na yu nitona yu what next for mheshimiwa Kalonzo mutanomo wa siasa ni munene muno ona maundu angi no mato no kwitika bado makabindu wa siasa nenda kwa chakana chama cha Wiper kikendwa na mkutano wa next uni ula sisi chama undu aundu maelete kuthi na tuitwa undu tukweka na mbona mbakatu wati kila kitawa data cia serikali kana ugola wivo nengatiko iva na uito lakini nasi kulingana na undu Wetangula watumikie na ene Raila Odinga 2017 na nina wabeni matubila chake kuya Senate na cha nengwa bwana Orengo ya unduma wa Raila Odinga kwiyenda ta mundu na cha thadi cie Wetangula muno
na tangu la na make ni makolile ngaliko ya Raila na ono wapende to kivudia kinge bono o kayende ne bende to kivudia kinge bono kuma kola ko ngaliko ya Raila Odinga kwa Musalia Mudavadi yani kwa kivudia kiu ijo kisio sukuma Musalia Mudavadi ngina we kwa tiolona ivo munini wa vela na kwa unake aondoka na wa mina kusiza akenya ingi mena wia muno na sumbe wa Raila Odinga ndo kana kwedewa yuke sindu ila ito kwedewa ni sindu itatu ibani ito nyaka na inge ito nyaka kimwe ne ando masio kenge kubangi ya siasa kwa wewe na ndo mayu oto na kana kukenda na aji kwe kinge ya Raila Odinga kwa asia Kalonzo Musyoka tosha kili kito nao vindwa o maundu o munango kuno kona Raila akono na Kalonzo tosha kila kingi cha keli yes ni chama cha Wiper kikamwa kikwata mbau ngaliko ya Raila kana kikwata mbau ngaliko ya Ruto na kiuno makata ndo ukulia NND wone mwao njoke na bomba no aneki uni na kila kingi to nakwika ni mheshimiwa Kalonzo kwende ya ngisha mwisho ndo gwa wagone kana Raila ndo chovya serikali atena Mukamba na Ruto ndo chovya serikali atena Mukamba kondo wao ona kwa viata pa hiyo ndo Mukamba ukenda hata serikali ni ile koka onaenda ndio ndi muvya muno mheshimiwa Manza nenda onena ndeto yagu ya muthia kwa mbai ya Mukamba o kwa sekunde ta miongo itatu kilalo makundi ambayo ya Mukamba ndo uwa oka ni wangala nenda na womecho ovanini na mainenge mesi ya mona mawoni mo utongo ine wa Mukamba ulani balabe Stephen Kalonzo Musyoka na jaze jaze hata chama tunaomba ni tunanengie mheshimiwa Kalonzo Musyoka ruhusa wa kuliko sio vya coalition na kwenda newe watu nenea na kwenda newe presidential candidate witu kwa ndo nile sema onena nyani mekwendea Mukamba na womecho na kila tukutwa tutwa utio mwailu na Musyoka mbaya ya Mukamba atuika katika serikali ilani kwa ndo mheshimiwa Kalonzo Musyoka omiwe obanina kenda tutesila ola mwailu ni tumunenge tamwanya wa kunena na mundu wonde lono kwenda kunena nake chama naende ni muvya muno mheshimiwa nondo wa mwanya waku twabikiana kutumwania ndeni wa Ikumbi Ya Siasa nitu mantha nayu weze uka muthenyo ungi nikwendea kyoke sio na ndukume kumbeni endo usutwethwa nake mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo ni muyumbe wa kilio mbunge cha Makueni na watabikana oka ni ndelu nemo niona inyonde mukeleti koko niendai tuko tangu ngambi ile statement yake nuke kwaku na ndiko kwaku mheshimiwa kuti sawa nemo mwana Manzo nundu a confirm kila yazia oka ndina the law mundu nyine yazia oka ndai dopo ila andu azume to pa state house Mombasa maka ila maka moketha ni nabu baba ikindukende ila BBI ya dalile na kwa bege nukende tuzi oke point la tu Manzo ni weka na zabu etikelo mundu artist ni wetikela ni watabia na ijigala ja wondu na mangenda weta we no mundu wa weta ugo kila kibone tuona Kalonzo na mundu Gideoni na mundu Kabogo me waiting room nela andu ma mungu ma mundu Ruto ma beta ma DP ma beta na me weka na mundu zinu ukito kwa deputy president Kalonzo na Gideoni ni mwakila na mathi nela babo kone nini andu demasi hii ndu ni chagwe ndu we na guest list tu taula twenda we part of the guests kwa hiyo nogetho temu ya nini guest mundu ile kala kugethu kizene kwa lazima kwa huko kila kuthi kusio ngindu kwa tiyo kendukizeo na ngityo choice ya mundu lakini tu asisi yake la chatende kwa mundu ukilizwa Kalonzo wokela ena Gideoni kuthi iyo gethelele ba ngina yu gekai magalo amo umezio no muzali bora twitho twina kaobu Kalonzo anena no kunena ogenu kethu kezi ila wona mundu wakela thi etha the highest protest note yakana ke mwendeze bandi uchenda na nena uma na nduke zaiwe kana mora bibi nduke zaiwe Kalonzo katika oka na nduke wa mundu Gideoni katika oka na yuke lake ibone tumande nundu baikia makingi kiforme mwabuye mbalazi nile ya UDA na ya Azimio na dinu ya chama Manzo waweta ino ya UDA ne yalumukanga ngizini ulawe dilo no akamazali na kwa kulia deputize wa Ruto ndizo lawe lo nginu lakini ukambwizo ni yalomanga kidogo na ndio ino ya ngale kwende ya Raila ni yakwata mwana mundu nene mpyo wa the Mount Kenya kumanya running mate ba unundu tuyo nanzi Ruto ndo thiba
Mount Kenya na tu inaanzika na manake Raila aziacho Mount Kenya lakini ni chambia kuthea no kidogo gaza ni tuona mundu Ruto ndo thomye running mate Western na itia Raila kama the running mate wake ba ngonga ndukona mheshimiwa nditiana naku ndukona mheshimiwa Ruto bado totonyo kuthi baya akosa running mate ndini wa elembe ndo akathikoza running mate ba Western Kenya ba Mount Kenya hii na gemuzalia the muzalia alenge ndo kwa running mate aketha inconsequential no man no quick kila kipo constitution ya Kenya na president na deputy president na bai wakatatu na kangu kulilio tuacho sinema mina kwa serikali kwangelekanyo ninongele kwenye nanengane meso bia ila ya etina wosa kwani ila makaseo bia wewano wa etina wosa kwani ndoko na kithi moyo katika bill ina ya parliament ya political parties amendment bill ina tena about coalition of parties do you know na kila party I went for a training about it na kila party the coalition ya Azimio perhaps ina siama thandatu kila chama Azimio by the way is being registered now iko register na UDA ni chama na mama hapo coalition ndio mambo kwa mimi form coalition yo itaitwa UDA ida party ta ANC ni kendo ya siama hizo ndio ali katika Azimio na kile kuform kapa na kila deposit memorandum yayo na coalition hizo ndio mena terms agreed kwa nini mtu anakuanzia hii tuanze Mount Kenya deputy ni Musalia lakini tukabonenga minister tandatu na hizi hizo ndio agreement na ukula kuweka hata kwa hizo ndio bika lakini kila tuona juni tuona kana tuona running mate wa Ruto ta umeta baya na kera ile Ruto anaanza baba na nengi Kalonzo ona chance ona malani weti ndia kutethezia mwana malata tu hizo kana no kuma bwazi okeba ezali ndio bika bote mola nyo ndio geja okacho chathala chule okay ni muvyamo no mheshimiwa Ngonga na mheshimiwa mwekebe kinugo enda uweta nikenadi babe mheshimiwa Momo nienda uweta ituona manzo etikela nesa na ito oka ne kuyesiwo na ni nguyu ne athela baikendo kingi ne athi na yu itwa manyasiwo mbalasi nile ni Raila na ni Ruto na Kalonzo etanie yata 2018 December na ninendie tondo ni Wiper netana bauma na Kalonzo atangasa nesa vala uhuru akethewa mwaka wa 2022 mwaka oyu twena oyu vala uhuru akethewa mwaka wa 2022 nye Kalonzo ngethewa vala uhuru we na ituonie wasi uhuru ena Raila na ikwata mbao Azimio kou nye kwa woni wakwa ondo nguona o Kalonzo edhikulika chao Azimio na lega Azimio ni waise we mwene kanande so ku deputize Raila no bato onyeke Raila agaze Kalonzo tosha yu tondo oka ne yakwa Kalonzo ndena option enge ukasisio na kura isio ndesi ya maoni sio konwa memunenge Kalonzo ta mundu 1% na tutielie miaka miei dandatu Dotonya kuma 1% ukabikia mundu na 48% 50% ka 30%. Kwa nake Kalonzo ni mwanasiasa na ena utweka na ni wese ndathi eweka akasinda president yukete ya 2022 kutuona we authi kulika chao Azimio tondo ni watangasie mwene bala uhuru akethi wa 2022 nye Kalonzo gethe wabau na uhuru ni wamina wae wake ni wendie ni wendete muzi kou Kalonzo tuona Azimio kango kode mweke ndana botiana naku kikiucha ya Kalonzo na moi kumala wona kindo ni mesi ni mena hata vitu yulo ange wesu kana mayesi meki kedha ni mesi mede amoka na nikuona ni weke gunde wa oka basi baadaye na thina mondo ma kuwiki ya na thina wa oka kedha nukuona o Musalia na wetangula maunena na Ruto onake Kalonzo no aunena na Uhuru na ne aunena na Raila na ni mesi ku moka kwa se yu twemwe lakini ni mesi ngoni maemwe no kwoni ene ndika na moto Gideon endie tene kwa Azimio endie tene tondo onake ethe awavala Uhuru we na Uhuru ne wonisie kazi yake tene
we ena Azimio na ena Raila yu musalia kuka oka kwithwa naito ndatonya kwa sia Ruto ni deputy wake tondo Ruto no mini tamsi yake sia deputy na katiba yetonya kwetikila katiba ndio uko deputy uko deputy katiba yetikila na nicho kitumi mheshimiwa ni na thina na ndo Azimio ando Azimio mo memanda ibila masia o ni wake the president o prime minister o deputy prime minister maundo asu kozo ba BBI na hivyo ando uda tuasia yu uchumi kwanza tusisie mwenende uno tutonya utethesia mwenende tukamokilia twambe kwekana na maundu maumanda ibila si atongoi ame kuyulu nekyo kitumo na musalia akoka na oka na uchumi bora pesa mfukoni na hivyo tuenda bottom up kane mine tuenda bottom up na tuasia kazi ni kazi tuenda kwamba kukwatiania tuone tutonya kukilia mwenende ata maundu ama umanda ivela si atongwe si ambe kwekana nasio kwekana nasio pio aya tumandie mwenende utevi asante mwenende lakini ndio kwa ndio kwa komogo no andimweke mheshimiwa Chala obisa muno mwandani wako na nienda kudisagree na mheshimiwa Manzo ulani senior member wa chama cha Wiper. Yes. Na ningwitikila na kana onitwe na umbano wa Wiper. Na ila wewe ndia cia oka nienda kwitikila bado oka ning evo nundu musalia kowe oka. Musalia no individual. Musalia weka because bado be lasia maingi cia tiala. Keka muyasia itatu ni chuma then by quorum. Lakini there still quorum in oka. There's still quorum. Yuko uneongwasia kana as much as nundu ni sasa ingi kuna siasa na tuiweta out of emotions. Manzo nundu asia ni wa confirm evo ni wa dhata. Yuko huku dhata ku ni kwa oka ni kwie oka nundu wako la kuthata musalia ekaniata. Lakini enda utabia kamba na Kenya kana Musalia Mudavadi numwe eweka. Yutawila Dr. Stephen Kalonzo na alangi matiele oka meku ikunena na mukisa kitujie na alangi ma western ye ndio maanisha no mekuendea until itangaswe kana ni mauma officially kana oni neck tuketwetikila nei which direction to kwata nikanaweza kwitha tena resolution naso mweni mutulo wa Kalonzo tuyata na nasia Kalonzo aendete 11 na baiko avuka na baiko ikata ko musimamo mosu ndiye za ubindwa pengine ni resolution ya National Executive Council ya Wiper na nienda tumanyekana siasa kikamba siasa sizene na asa omunde bailio ya ulawezerera nuka kethene na uru no so politics onaneza kuigwa Azimio yukie oka niki lazima oka ithi Azimio right na Azimio ni movement itaiza kuregistiwa Raila ila onandaiza na NDC for your information aina muthenya wa kwasia Azimio ni movement na ete andu bamwe ndaiza kudeclare ODM ndaiza na NDC because Maina Njimi Wanjigi is still an aspirant wa ODM na bado ono yunu waisi no tangaza kivela kiu yuko uno otwe kwasia siasa ite kwasia mbalasi ni ile siekiata bado nengwetikala kanape na third force na third force ki musalia weka ni weka nesa manake nitwa manyaka na pena kindu kwa ni mosisi ya replacement na tibika chuma kiki thela no makanzeti ni meuthosia muno maitengaza ulwa earthquake na abe bathaichati right chuma kimekithela ni mukwigwa ciama ciambe utangaza indi maundu mekwika uni na bado wiki hiyo kana Kalonzo Musyoka aende ukwatie pomwe petwe nicho kuona on the maisemba ukamba deputy president nuna embarasi yo muno bandu wakathonzweni anaendie thia na batene mundu mwetene ana thiki Boys West yani kalaka kapinya kana alika kwithwa nake kaikindu baibo ukamba mheshimiwa ni wangu asiangewa ya oka tafadhali ningwetikila kana oka ndiye Musalia Mudavadi usiwe weka na ni uma Gino weta to bo wane ngewa munini wa Musumbi William Ruto kwi iyo tuo engale kwa siama kweni anovikie na kukule mheshimiwa Kalonzo matho kome emwe na niono enende alane wakamba na inge kuti wakamba
metikilana nake na nulikana enkale kosia western ni wanene gino jamo thembo kukwita Mudavadi na Wetangula mathuko memwe umunthe ne chayonania ni mavigiana kuthuko memwe no batu wanyeke Kalonzo akewa wito wa Ruto na kuthukuma na chama cha UDA no batu wanyeke Ruto akewa wito wa Kalonzo alike mathuko memwe ningi ndio kwa same question right because baba yula munene ku longi Kalonzo has been a vice president for 5 years. Yes. A vice president wa Kenya. Ruto is a deputy president wa Kenya for 5 years. Kumbe za kwazi oni we munene ku longi ku yaile kuthi vice versa. Ruto nadhani ukwenda okay avukumena Kalonzo. Either deputize Kalonzo tene koti avukile no sumbi. Kalonzo komudhukile no sumbi. But kindu kicha twasia kazi ni kazi kana kana Azimio meenda maundu makwa na ibela juni nikulea na acho muno niuzi ala methiwe ku 2007 2017 27 ibinda ya post election violence I know ndo akwetha ni ibela yi mundu la waina kula milioni thanthatu nonge milioni monza kila mundu vina supporters yu mundu umwe amwechethe kai pakekalata that was BBI isn't it BBI that was BBI na kwa it is not a matter in fact peace niyo manzo so that andu maiko ukita ingi Kenya no kita ingi Kenya no comment kanindi baba nienda kulea na kicha utwika kwa CIA kana ati kana Azimio meenda umanda ibila sia kuana no not far from that ila me umanda memanda peace na nicho Uhuru Kenyatta president witu no kwa CIA ndaka mende kai tekile ngawa ya kiambandi kaonekane ingi nikana kilandu mekale kila mekwenda mekale palama toet Kenya right ni ndo mina na kumheshimiwa Chalo na okwa ametoke mheshimiwa mweke bana wasekana tutosia Kalonzo pala wendete pa ibangi no Azimio usini woni wake ta mheshimiwa ni woni wake na tuya wa everyone is entitled to his own opinion ndimumyabu nundu na interest katika UDA na in fact ningukulia nundu anaye munene wako katika chama cha Wiper in fact no kuituka anything is possible in fact ningona mheshimiwa mweke yuka Wiper ningu that feeling ningu that feeling ayuka Wiper ni senior nunda brother is chairman na ni live member unaweza ni mkute katika live member uko ningu mugoya muno ukabage twi baitha ukawa bag di baitha ukawa ni si olo no kuthia si education zebe because home isisi ya muthenyonge ni muvya muno mheshimiwa anguka nenda wata kwa honorable mweke wazia pa BBI ni mako ni ndo mwe kana party leader kundeke ndo support yako Kenya katika constitution ile ya Kenya ile ku enjoy you I know jawoju na niwe kalile una niwe kwithia na una niwe ngete ayo BBI no gyabenga na BBI ndo izerege yo ka break ndege ndi banwete ndo kila honorable majority wa weta ni chango kila number 1 tuenda Kenya oneka ipilo oneka cheo ni Mungu umundu natukoza ibira ile inaweto ya BBI on a cost ya government ongerera around 10-20 billion shillings but the cost of peace cost ya na peace ni billions and billions and billions of money Kenya kila kitu wani lack of inclusivity kwazi ya umundu twazia akamba tu serikali ni ndio kala watu kanalize tukazi ona tu minister labda yagwa wakamba leta wajuma na radio kikuyo TV tu nundu ngilo ni wamboni na radio kitwina ni waketwi twazi au kila tu wazia ndenda inclusivity please the serikali oneka the cost ya 100 billion mukamba kazi yawe Kalonzo itwe baambe kana mutu itu kana ulo ipotio aturukana makazi yabyo cho that is what BBI was na nundu rutu abenga ogela kindu kila jo thekizeo na joko pita jo wenda kwenje kana mbona bigino kimunaona ni ndo mina tuthi balawe mwene kana ngeno ndo wenda dukela muona ba yakwa muzali begino muno na jona byo praise ndo mingi siyezio na ingi siyo ndoko wewe wana ingi siya na ba katika NDC ya muzali ni wana Waiguru represent yacho tigavana account ya Kenya ya represent yacho katika phase ya value ya mindo ya integrity ya Kenya corruption regret ya NYS scandal la ona kuonene sio nene mundu musale Mudavadi ona kwa ANC a represent ya ongeiwa makaburi ba mazaku no Goldenberg na mindo ona le courageous ona acho Goldenberg ona musale Mudavadi economy ande na bela ona ila etawa Bretton Woods institutions siambio tulenge binda musale Mudavadi minister of finance atu gold yo makola ya 27 na ndakora tataula ikinuju jua yuko tu anokwa Ruto no mwezi ndiye weta ni mundu munene is a deputy president nditu kakwata ni serikali ya Musalia Mudavadi atukata ni serikali ya Waiguru na tuyeke ya Ruto po nikabe BBI po ndikatiro tukidodela mwegele ngone mwana kwa metoki yes kani ya usonga yes unga no kona
Kendo kia BBI na muo na sindu isu sio isu no story tondo itu ese BBI yae o kendo kia usoi bia ivila si andoa nene eka ni mukulie tuenze ne ya siasa na kisiasa mundula usinda no umwe yunga kulia mheshimiwa majority leader pa wendo asinda nie na mundu ndapatie kura mundu usu eba ni wamwekie katika timu yaku aiye kitu ingine ndasindanie na malombe na muzila anduma muzila na anduma malombe mendeni ya serikali ya Ngilu aiye vemo oketui ko kendo kwa kwasia mundu la asindiwe lazima andike serikali ni na anduma kwa makwate kendo isu no story BBI ya umanda ivila si andwa nene na Ruto ndanale ya BBI Ruto anasia BBI ni nzeo lakini yu andumena nza economy yetu ni thelie view na tuena kendo keke tawa corona kiumi na ndumaitu ngoke tuambe kutethesia mwenende wa kawaida na tuamina kumutethesia na tuamokelia akwatio kendo vatonya kuya na yitu kombe usisi ya sindusia anene hii ma dynasties eso ni Ruto ya waisi 2010 Ruto ndale ya constitution ya 2010 Ruto asia constitution ni nzeo lakini ve 20% tuambe kusisi ondo tutonya uswaibia 20% esu doku haya BBI yo ka 10 years later masia yumenda uswaibia 20% esu Ruto anena oboa 20%. Kione jana mheshimiwa kione kiana right kanena ma story okay is it amina nienda kureact or just 1 second okiwa weta you one BBI ndia isoweta governor running mate wake kanola wa lose it talked about presidential candidates. President because all president ni wo operate and all that and very critical nundu mundu milioni 5 wina ndo milioni 5 in fact ndio kutumi Kenya tete na opposition nundu ula woka namba 11 na tutete ngwa presidential alangi tuiku ground ine wasindwa PO box pala umete but for president symbol ya unity in the country the presidency no bizi wa presidency na yote iko asia hii in fact president ula wa kanamba ile ni wao automatic the opposition leader ukaza kwithia president loasa kuwa ndaga kuna kindu kikiende na ukunwa ba ni timu ila hivyo ayo Ruto ndana mimena anda ngendo godwika okekale dictator ayo okekale mindo na yule ne saasi amwene ndeyu ne mwana na yisienu ne saasi amwene nde na mwana mozezia ngonga yu ne kukilia yu ninyo ngonena na ndi mwana mozezia ne kilungu cha kombea siasa hapa songe tu na ende ne movia monene muno niona mutamba nite na yitu vyo niona andu I give you kwanza mitandaoni naona mukonite sindu nesa na ne movia wona ne moso motomani wa kunundekea ngale kwa Facebook na kwa ni Mutongo TV na Mutongo FM enda ovike na ku like na we share video iso kweli aba kwa Facebook ngale kwa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na indi ndeni wa namba ya utumani muguveni ile 3 1 na utumani aso nukuona kwa alama TV nukuona utumani nasema ende no vitela bandi na kwa alama radio ni ngwetha ndisoma amwe menyu na indi ngale kwa radio na kwa wiki twini ya na 3 na mawethi doloko ngale kwa sia kuma kuweni ni ya na katono ile FM ngale kwa sia voi Mombasa esu ye yo onde ukunda ngale kwa sio onde ni yana na ile katono kenda ekatwambie mautumani na nienda kuambia na ndoma Facebook chalo wata vya mwegeneza vya governor ndawona tena Kalonzo Captain Bithi ava kwa vala Kalonzo we novonga alika be wavau ndisi mukamba ungi wesa kuvita Kalonzo asu maumie waipanala ando mekwenda ovonia mavumo nothing they can offer to a common mwananchi usini wonu wake Jacqueline ngina anainde Vincent Mwangi na yake asia na ngunga molasses kwa ndie ata otondo mwasia ovoa Goldenberg na kimundu twa Nicholas Chama asia Raila Tosha aya na ke Mutunga Frederick asia ozo asongia mundu ngeva uyolo na ke Mike asia akasiasa atandwani
Nzonga andika kikamba kile tuelewane. Erastus, personally I will not talk more about Kenyan politics. Get me one day to be in studio. I want to educate our tribe about fitness. Ndio ni katito sawa. Moses Musyoka, watu wamesahau Ruto. Please be wise. Dennis Wambua mweke Kavaloka bezo ole kamundo. Si woni wake. Ningekela maoni ba menenga waenda ndaya. Manzo umeongea kama wanaume 10, ambia Kalonzo aingie UDA. Zilani Musyoki, Benson Ngao. Kalonzo aende solo. So yaze Kalonzo adhiye weka. Nicholas Kimanzi. Nicholas Kimanzi asenga lekosea kitwi no kwete ne savyo. John Mwala asende ni stop line to Kalonzo kuja UDA. Amina Amish asyo motomani vani maingivyo. Onona yake asia niko kuma Mombasa MCA mwekenga Kalonzo nginya ende nicho kitumi twaumie Wiper twalika UDA. Asini niko Peter Maundo, Raila Tosha, Kalonzo nowe, David Moe, Ruto hadi mwisho, Stanley Chalo. Erastus yutunena vena casualties ili sia earthquake. Oka ni adhela tui umundi. The only option ni Kalonzo alike kwa UDA tose uvisilikali. Mato Kiendi Junior. Kalonzo adhi azimio novomusi Paul Rock. Kunena ukweli chama ukamba ni Wiper na presidency ni Raila na nienda asia uoki na Kalonzo wa aware of their DP attendance. They share intelligence with Uhuru na Baba. Ozuya asia nesa Kalonzo na wamesi kana mondui deputy president no kufika umbanoni osu wa chama cha ANC. Raila Tosha Motiso nende nesoma motomani 5 no sesimu andoma simu yambe kuwekea simu credit na wethi basa na TV yako no the SCA kana mute tuwe wase waku nenda simu 5 niwa simu mokonete mbinge vimonovyo na nemovea. Musalia was told by the Luya community that he either becomes the flag bearer or they support Raila. So Musalia kwenda UDA ni advantage kwa Azimio. Revin motomani ongea asia ngunga tuelesie kuvindwa serikali na kuyapisha kwa Raila aketili kwa usumbi au aketikilika usumbi maundu mako yapisha na kuvindwa serikali na ke unoya asia ndavisi Kalonzo okay UDA niko kuima wekalo sila katinga mwene na inde nendo somo motomani eleno asesimo oka kwisha UDA necho chama ushindi ni kuinga au ne kuinga yaka lekosea changamwe wa Muthia Mweke is a good leader but being in Ruto's side he appears to be very corrupt. Osuni woni wake na indi kila woni nenge nonenga wanda ya ni mwe wangu nduma Facebook kwa simu otomani ekatu wanduma simu na mo me asiata simu 5 kanini nenga simu yambe. Hello Mutongwe. Hello tuenena nao inana na njona bani mwendo niyo ba mutito ande mutito ande karibu mwana kuombeni asante dingo kwata ndeto kya manzo mbago ni kweta leo kanile to mundi na kilango na yu mutongo yito Kalonzo waile kwika no ko libabe mwana inyara ila amusonge no dini nsindama wekalo Ngeke kweta yundiye kiuto kendo cho kito tenya jili siano ototo badini sia mundavati na eta mwana nyamadika ko igeta kamba to kwatane yes ukwate Kalonzo mbau na tuilika Azimio thank you nita pia ngunga kwate ruya ba sawa aya nimovya muno na nienda ndo masimu muke muthemboso twose wakele hello Mutongoi TV Mutongoi FM Mutongoi TV Mutongoi FM hello kanini nenge unge usundeko nenge unge hello tuenena nao nena na Flora ongelanga wasia Ozia yithukisia TV ni kanini wona mondo ko yithukisia TV ni unakata hello Mutongoi one Richard Richard kalifu muno ba ikombeni ni lewanze omo no yana no buni manzo
na manzo kulingana na ndo atungia atungia kulingana na ndo ala mevundu ala makwenda atungia taloya na no wajizio namba zizia ona mweke ambapo no kwenda ngava na kitu na yodie na wana wajungi wajimia maboko na kondwa kwe kumenderejo wendi wake amone ke kana okaneza dile okatizomo mina ni mundaba dikodi amundaba dia diko yakwa UDA ya dino ro manengo deputy na nengo deputy ni tumele ama baloka mapema ruto ya baloka ndete kilo yes mundaba dikana weta deputy wake okay ni movia muno Richard aya tuwase wakatatu hello Mutongoi FM Mutongoi TV hello tuinena na hukuma ngale kwa jeva nito Benjamin Muteja mwanzia kuma Kitwiruro Kitui County aha karibu muno ini atia hii yeah kila chekwa bau kila chekwa bau ni gowawo undula manzo wanena nondo mweke wanena uwa Kitui County na unonga wazimiwa makoko aha gowawo okaniadela Medani mulikana ibindela kwa imariko mai makuweni aya kwa mailo rudo no atati Kalonzo neza ama Kalonzo ekakukengwa na ukatu bange mauno na Kalonzo akudia na wazizia oyu manoka nyadela wazizia agaba zio meja gisia kio kamba bayingwa gaba na wina Kalonzo na unayu wazizia weza kweli ai Kalonzo ati waweka na go wango kwa kuna rijazi agamba tu wanu kibela keja president yes okoti jambai jambai na ita Kalonzo do muringezi ya kindari ya kwa takamba aha na la ilono mogwana unaweka ati Kalonzo za kweli ati ndo kwa tekelo lakini aje umundi ndio kweze TV kumela mandie nichona nyeneza chuga na kibela kino Kalonzo ne bedange mondo ne ma president na azizie ogeba azizie ba umeama anana emoga ogeba nundu ediwa da jengelete nebinda ino kwa kuno newe mano bagalimani wadulimani MCA mutadie ebinda ino bia kwa Kalonzo ezela katikati ebinda nebe duku asante metekele no se mondonge tose wakana no za simu itano wakana no ndo mazimo monde mokonete sindu nesa hello Mutongoi hello ya ndeke kwenda kwana ngachuthi hello twosonge aya ni wazimu sio kitebyo hello Mutongoi ye wati ndata tuinena na okumangale kwa jeva nati ndaonesa ni kuna kuma na manga karibu monova ndino kuombea siasa nyongo enda kuweta hii Kalonzo bado ni leader wa Atamba ona magavana meka tabayunge twisi achoke tumita kumwenda Kalonzo aipala kwe Azimio bado chance chake ni kinene pau kupita kiongozi ungi kwa uunda kakatama nundo achai kwa Ruto ine akwa atalida wako inake kwa Kalonzo ndena nafasi ya kwemba ona deputy baya kwa atonge akamba kwa nganiko ya Azimio na Azimio mbene koyo nima weti yetu maacha mama ikwenda kibela kiukingi mendama kwa tepati ingi kwa Kalonzo atotwae bandu tutona kuikwatela kakamba lakini kwa Yuda nitokwa apio Nimovia asante kuma na manga aya na manga nimelele Mutongoi toze simu ya mudia kanini nikena twende na kilungu wa mudiano hello Mutongoi twati ndane sati wewe tuenena nao unena na mbozi Kongo kuma Mombasa Mombasa Mutongoi ku ye sawa ikwati itabi Mutongoi ku aya itawoni wako woni wako ni ati kusema ukweli wa sisi ndola kiure kichorwa Kalonzo no tawatu ayeweza na mundu kumu mulazimia hadi kwa Azimio wazija muse usuku wa Raila Odinga baya ni usukumirwe ni Uhuru wa Kenyatta na munini wa tano nginya wote central
we aliku kwa azimio aditakiao ikule no yumwe ile kwa ikule aliku azimio aditakiao yes utu asante aya ikule yesu niyo andu ingema kwa ikule ya ono musezi osi wa mina chama mwege kwa asia no kanini twambe ngamela simu bau twambe kwendea nini simbinge byo naende ni mwambo ndakya nondo twenda kwamba kwendea ngana kilungu abanini ni twamwithukesia yunenda twambi ovala we otwende tu wase wa mwene ndi ngati mwithukesia onesa na ni mwegwa makolo ma ene okwa mituki nikenda twende na kilungu tuna maondo mengi monene bwana wethukesia akuniasu masimu niwe na ndume zikilebe unena yes na ndume na content na tia nduma kwe wa etweka na toyeka mutumela wa mutito ndine ndo kwa thank you na baadhi byo ngwele namba 5 defense dio lecture ko utwe bau owe tina wakulia yukalonzo atiba ene wachau na pege ndukiba ki you come at my terms or you give me the terms do you wanenge ukathi ugethe ngombe thinziwe na wethe andu maanie na mama na mogethe ngingo no yokua nangi gwecho onogethe amatho yecho moya nangi ukoka kwa jedu the muto yiza the following day yukalonzo akoka azimio ni kindu cha forme ni mundu na beba ngwendo kozwa majority bwana chalo bayu ndo tona kwazia kana no tulike udaka na udaka tulika hivi no wina kwazia azimio ni kindu cha forme mundu na ndo alama forme na maina objective ya cho na mekala na magezola na azimio ni kindu kene register kwa wi mundu uko kwa azimio ndo kana akatu ya nienda kina ki uko ke wai ni woka karibu sana wikomela baya uko mwagwe baya no kai ya baya na kindu ko kazi ya nzonge iba baba koma ebede ni bongo koma baige nduketo kwa hiyo kuzunga mtu mmoja tena kana akamba na nene mwetete kiti lazima tutwike president na muibe kindu chimutweni kutwika utongo iti kutwika president kutwika utongo iti kwa serikalini tumande estambai kwa serikalini hata nundu kicha president kiipo atwe kodina tututani twaje omondo right route ambeje kula sia presidency 2017 ana wedi yo no mondo nayo nanzika ndekwata yuna gudu mwezi yetu yambe kwambia mwezi wa keli tuimina mwezi wa mwanza na muraizo kwa rogulo jama mweke wazi hii na ume 1% ukabika 51% na umelange pepina okay kwa hiyo tuenda tupande takamba twambombe kindu kicha hii tuituka president chukiipo it is not there okay kila kipo tukite how do we get in government as a people kulika serikali ni ataweza ile hii ma MD 30 mumeto kampani ba parastate wed na ma minister na ma PS yote mumeto kampani tukwa kunikenda with the 2027 itwe kinianga na itwe chekebela nundu cho kiene chitatala mile nundu chama mutumia mwata bubu ndoni katika radio Asia Kalonzo yona chance cha negotiate bila ila Asia ndi ungameona ndio kaka tuwe kale bunde tukaform azimio na mundu wetha katika bargaining table now we out of the bargaining table kila kibo na twana mama binde no moto udhona haya stake hizi adalile no yes no stake yedala ni wewe mwene ndi nini wa mwene ndi na nienda kunena na mwene ndi nesa ingwetikilana na mheshimiwa Ngongaba tondo nokona akamba kuma ila twakwatie uhuru 1963 trauma ndene ya serikali twethiwe twendene ya serikali kuma 1963 mpaka 2013 twathi ku support mundu weta wa Raila Odinga niwe wumisi akamba kuma ndene ya serikali hii yetu ya Kenya na kwa niao bongo support Kalonzo na Raila usu 2013 na ni atueka munini wa ngabana wa Nairobi na tuoka kura sia 2017 ni ama support for the second time mala akeli na tuwa walu kaingi otwe na Raila usu na yu Raila usu abalokie ambako wasia yu ni akodhi kwea pisha edwe president Kalonzo weito alea na musalia na waitangula tondo mekwenda kutulamea magitio kiati kulea no ni malile tundu menenda kutulamea menenda kutulamea na neti kilena na mo na yu Raila asia yuwe no support wele Kalonzo 2013 a support wele Kalonzo 2017 akamama mukonea kura block na twalea kulikandene ya serikali yu Raila audhi kulikandene ya serikali kubitia kindu kiki toa handshake ati ya Kalonzo itina ama chenga
ati ya Kalonzo Wetangula na Musalia itina na vuno wao mwalike yue aye nyende nazialike yesi options yake na ni woni wako ondo majority wase woni wako no azimio tondo waisie we evibala uhuru we na uhuru waisie en azimio unia niona Kalonzo ni odhibala uhuru we Kalonzo mwene ni wawetie balaka lakini tu akama mayako kwa azimio matoe ni mudhaba watu yakaba kwa azimio na ni ngonga kilia mwegea Baani dhano. Okay. Ekane kinyembe. Ko yutu asiye tatongoi nando waima. Yune to tinda to siokelela kendo kila tuese kedhukuma. Ito kwa se ito likandene ya serikali. Yukethea itu asapotera ila 2013 to abaloka. To amusupport 2017 to abaloka. You 2022 twekwate mba umundu yuonge twese tutonya ulikandene ya serikali tondo kila kendo kia maana ni Mukamba alikandene ya serikali tuambe kukilia kesi yokitu kia Ukamba na ndumaitu mateveke yu okasisi ya tondo yu tuweka wa comparison Raila na Ruto tondo balasino ile ekangu tabie twaindie bandu beta wa Amboseli na munini wa Musumbe William Ruto mui wa nyanya mwaka ula unathelie na tuweka kendo kita wa economic blueprint ya region yito ya Southeastern. County siana itatu Masako, Kitui na Makueni. Na kumania lika siasa siya Kenya, ndia una mundu au kulia kivila kia Usumbe, okie Ukamba, na anena na atongo inaene ndima Ukamba, au makulia nye ni atueka president na Musumbe, mwenda ngamwe kata, kamu teveke na tokelie kesi okiki tukia Ukamba na ndo Makamba. William Ruto ni anakomanie na atongo ima Ukamba. Na yuto na blueprint tuwa munenge madena maingo monde manini Ukamba. Na Asia tuwa likandhini ya serikali. Tondo tukaswa hivi ya serikali na ke. Ruto atuwe ya muna za nazgubas ya malelo bottom up kutevesi ya ndo ama kawaida boda dosi mamboka na zindu isu inge. Okay. Ukangolia yes tondo ituendete Kalonzo na ni munene wito alikeuda na kasio kelele wala eda na ovaluka alikeuda tusivye serikali yitu akamba mateveke mheshimiwa Chalomumo pende twemo ya Mukamba na ni weta wa muno kundu kwingi kula kumbani yangu kana Musalia niti mwendete muno na itina mwendete muno lakini we nundu ni wendie pau ekale blawe mandhiye leto chini weta muno ekale blawe mandhiye nienda usio kababe ene ndiala makuna simu na no usio ni manena mawoni mawo ekakula kwaza kwiyo ku pretend na nienda kukulia mbai ya Mukamba alangu nena na mama mbethukiecie katika atongo ya ile meitwa Mbalasi odhemeno soa melemeno soa warosisia uyo auda sinduila sionde sia corruption siwetetwe duniani sionde sieketwe uluwake na alama muatie onde undu mheshimiwa Ngungo nuasia onde mewetwa masitwa ndiendo maweta ba because Kenya ina metho menewe uyungi tukwiwa timu atie twawe na nebongwenda kuko kwetikila na mheshimiwa governor baamweke kana 20 na ni ungwazi ya senior wakati ka chama cha Wiper ni maruto yebalabe mheshimiwa Raila 2013 na beli wana kindu kitwa MOU ila ya ungamitwe ni governor Kivutha Kibwana na professor Makau na Raila asia nyeni tia kibila ya mwiso ndiketia kibila ingi na njimi wa njiki nuna confirm yetu yata asia we mwene ni wonie kiu ngewa ya ugeugeu ngewa ya tamaa ngewa ya kutwika ni watie Kalonzo na NASA asemba balabe uhuru eweka ni kuona kana uyu ni mundu ina tamaa na ndeba la tututiela nyene ndo kulia mbaya ya Mukamba nyenga kuleta mundu tachalo mumo na tani member wa chama kini pata chokita wa Wiper Kalonzo ndakarade ulikalabe Raila ndakarade ulikalabe Ruto Kalonzo athinginya 11 hivi undu yethi nundu wa kwithwa tikati ndati support ya mona matu support no tiandu wayaze kama mbaya ni asia hii kama mbaya nzuri iwezi kuwa kama mbaya nundu kwa nini ikuwe mbaya na ikuwe kama mbaya nzuri
Sawa. Manake sasa hii ni mbaya atutulike nithi lesa aitukasemba atulike laba yandu mwandu asu no moka mako balati ni wangu ikulia mbaya ya mukamba tafadhali kwanda yasio tildikei kula kulika wa tinene na mbai komiti ya alameta wa atongo yalaku kana twasi council of elders ni mana komanie na nitunonie mutongo wa uda ainene akalonzo na iba amasaku ugo ni wosu yani tubuthiwe twabutho nginya bedroom yitu mwana enywe titume bauti tikwate kalonzo mbau athi kulono thi au meama athi baa bakethwa na rirani makazi okelele otongo usakuwa ningi na kwasia kalonzo yunundu ni wona ndu chathi bae ni wona mutumia wathi bala we mandhiye yunundu ndikwa mandhe o meangi mekale mathukume kuni enda ukulia mbaya ya mukamba tafadhali tafadhali mheshimiwa Ngunga nundu waza wimbeki wa namba 5 ndu ikindu kingine na uteo wa azimio because we defender ni mundu mukali muno na ndu munyabu onako na kindu kisio ngaliko ni nenge ndu namba defender kuni ngo atwithwa tu realistic namba ya mukamba kila kibo no mnyatu yote katika serikali na kindu kila ngwenda kwasi no mnyatu yote katika serikali na ngeone ya kutwika mukamba au ni kibila cha presidency niki no way tu kileta umealangi ti lesa Kalonzo au kileta umealangi because in fact he's more senior than Raila he's more senior than Ruto being the first vice president webidane ya katibeno ya 2010 is a very strong person, very senior in this country, diplomatic kaugo ndo dunia ni wenda obosia ne nyumu yemya akalike bae ambe wai komela bae bedroom otakoma bandu bengo nguni mheshimiwa ayikoma bandu bengo nguni na ngotia na ne nkulo yeva ve muthezi wa baba wako na simu ndisi kuna simu kana ni SMS kana inywe anenga na example na kana mukathi ya Kalonzo muhimu sukuma mwemya tuthi yetha ni 11 nginya 11 kama mbaya nzuri otondo wazi nikienda mukwate siama sienyu mumutula ituo nyemwe kwata siama si mwezi wakanyao mwezi wakaivera sienyu usuni woni wa ula wako na simu na kithiro kine nona ndu ingi pio na nikithitwe kibo ona bona bandu ma support ya Raila na nda kwata kivila you know this is politics right na alatinenga Kalonzo na tumu advice ya tuitha atu no seleke nundu na kibila kinga leo kikwata no mundu ungi sawa sawa na ithi tuitha ati advice Kalonzo accordingly nundu tuyasia yo tuyema kukitaniki ni winzi mukamba ni watumikie nae muno na masikali sionde kina alama hiki kina mulinge kina ndolo alama hiki katika ibila nene twatumikie nae na twatumika nae weza kwithe mukamba balati tikalea kwiyungamia aituko you for example atituthi kwa uda already mudava dievo yutu ukachau alama ya Kalonzo athiuda okachau minister MP hapana Kalonzo ndo nawe tieneza we asia weyu nethande usupport indika bake ndukasie kulu akekaleku thani kwa asia ni na atwa kamba kwa uda akasukume kami okay ni muvya mheshimiwa nwanzo ngea kuna kibu naende mundu ikamozi kuyongala mheshimiwa kibuni chandala mheshimiwa Ngonga ukile kuoko muno mheshimiwa inena number 1 MOU yambia na Raila na Kalonzo tugezola wana pe MOU ya Kibaki na Raila umetumalizikana na omundu Kibaki nda ungamana na MOU na is still the best president of this country kwa MOU ni MOU si kala buzi MOU kila mwana weta kingine ati aitu na weta yeba tueka ya kwazia akamba nitatone wakala tupo thaua that is wrong presidency dinenga nawe ikita koswa ndai ikita omandho ethe ni twebutisie itienne twaze twebutisie twaze rudwa kiobudwa tani kuna examples for example kuma 19 na kulilio bana kulile kuma 19 independence ngeyela wa team leader wa company okitao na bolumalu ma okitaka wadala mo wala mo kitaka wadala umundu twina umundu na pio na tunaizi bado azia thina wa mukamba number 1 na SKM tawe senior leader wa company no failure kwa makuunganisha leadership onekando baadhi umundu SKM niona kila athi anaweka ndekala mutwa ndekala na ngilu ndekala kutaka bwana ndekala muthama nai nuona muthama na waipa na Kalonzo mama na twemeli after the demise ya mungu ya senior mutula muthama nai zuma bubu athiuda kwa mali twasia good readers twaima kumwatia tu peki wala na pandia hata haya tuona kaulo na baba Kalonzo na mundu muthama tukitania osena wa masaku whether no zina na sia ligero na atumia problem ni tu na tuwe kukotina tu playmate andwange pa aza tukazi ande madwiki
Kalonzo ndathio ba Kericho ye Ruto na gwe icio nzui ngina mothi Kericho okowete okwagira na Kericho be kwata you got to make point ko kila ngwazia ati it is a tribe twikale twambeita housekeeping ithu twithike housekeeping tukuli twisa white chow wetu niki Kalonzo atagunda ni achina mutua niki Kalonzo ena kitwiba niki nak ibeta cia ngilo bau na Kalonzo umete ba mwinge bana mindo niki Kalonzo kuthiba ngoma zombo kambani akazindwa ni twamatu ni cia maingi udeyo na mbili waipeka kuzia ba niki Kalonzo ruthiunga mzee matiba mindo ni ba kabati kuza kwa Kalonzo mzee kapita chap na mulonga mtwe Kalonzo na kampeni ya ibaloka yui baku kwa mbokuli kubaloka kwa MCA wa ba kabati kwina kibuthia cho twaze twabuthiwe no na ni unabalukira na nabalu na kamba na buba inza liwe na kuna kula kana balu yazu na kamba 100% bango mazomba paya no manza maboko mundu baluka no rwazi na kamba bwana ngunga beke no ni na kulia mheshimiwa yulwa kukinya itu na nulika na mheshimiwa Ruto no anene kindu cha muthembosu na mutabia mwene za Kalonzo watu wanakudanganya uende wapi pale uanguke na mama ikwata vile na mama okwa na tunakuona nilibana nyina kulia katika umundu Ruto kana Raila keta dina ba ole sereni ya 2 million per plate tile uneko support chama wala mama oketa katika wao kama ni Kalonzo kata njezani ya 2 million ndo mwaka mena nundu na ni chaugo na ni njoke ikoka kwethe wayo andu maine waipa mogili mwaki baadhi kwa voters andu mazi waipa yoko tukenga andu Kalonzo no kuthile ni makaka zinde andu mone waipa taiko moza ipela na Kalonzo yoko kwa 0%. Why should we do that? No to asio mundu Kalonzo katwe kalendika nekela mwetha na ni Kalonzo umukamuzi una metho mukamwe paipa andu wendete na wenda tulike serikalini tulike paha tupitite na tubalukite twiredi ko kwata moko lakini twathio tuendete Kalonzo na no leader na no to thekala katika negotiating table ya national politics no do MCA MP pe governors ya zitwe la account tio itazi na national zina na mutra SKM kana ndwalandi na itutoika la bamesa ni lekwe kala Uhuru nekala Raila kaneka la Uda una Musalia Mudavadi we are not in the national politics ko aumea ila mbiti then moko mekitu kana mbona kubaluka tio ene menda malize ba moza ibela na Kalonzo ibaluka na Kalonzo abaluka mbaini abaluka haya mbaini abaluka kakani bara bwana mweke na ndiko kwa ku bwana mweke muno twinena na kamba na twinene ambai ya mukamba imondo aso onde maende otondo tokula na sia yolwa kwangane yakula ndene wa ile mbeta ya ukamba mukamba so nonzia yaba nondo otondo ochama mwase bani kana tukalete nzaba serikali na kiune cha nondo kwa oyu twina minister onomwe umetele mbeta ukamba ala mebona ma CS na manokie aibinda ya handshake alikao no anini na kiune chawo wesonge okela ngonga nena na kila mheshimiwa baya wanena nzia ila mwelekeo wa mbai ya mukamba wona mbai ya mukamba nzia nzio yitonyo lika serikali ni eva nikandwe ya mukamba ni wateleka maendeleo ne mati weti na muno elembetani kwena maana mono yutu ambie kusenzia undo tokona siasa sito ta kamba loise Erastus undo ngui wando maonena ba twasia Kalonzo akatweka chao Kalonzo avi azimio akatweka chao Kalonzo alika UDA akatweka chao twambe kumana na siasa hii ya mondo twambe kuna siasa sia ando Kalonzo akaleo tweka kendo lakini akatetea akamba ange yana makatweka kendo vethena tukakwata ma PS ma ambassador ma parastatal chiefs ando yana makakwata wea na kewe akasia yu ini athomwa ni na endene ya siasa yu miaka siana miongo 3 na monza Kalonzo ethiwe MP ni standard 3 1995 ethiwa MP assistant minister nginya vice president 37 years in politics mana wa utongo ine kumanya ne wa bika bando yo kwamba kwathukia na kwa katongo yangi kumavandhe yungu moke yolo yu Kalonzo aile kwethe wa ta senior most mwanasiasa wa kwitu Ukamba akwatiania ndo bwana ngunga akwasia akwatiania na tongo yangi elea kwikala nthi na mutoa na ngilu na muthama na musela na kibwana nike akasia nye ninabikie bando yu
bala bange ekani mutie onenyi mutwae agenda ya mukamba be niki lazima yethwe omundu mwe for 37 years kuma ni standard 3 no au mando tongo twake atongo yange tondo dunia yes tondo dunia yune tusenzie dunia yito ya na mundu athukuma akabika bandu akati yange na isu niyo twita utongo ko ukangulia Dr. William Ruto ni woki okamba na nena na akamba makolie inyo muthina suani chao inyo akamba na twamutabia nikiwo twenda malelo twenda aimi maito makwate okaindo twenda utethesia andu kuma kunthi na twenda ututethesie na ng'ombe sito na mbui sito na nguku sito katweke kindu kitawa commercial livestock farming na etikila na you twendete on the 28th next Friday together wana Kitui chapter yuko nena na NN Twitter validation together Kitui town tukweta andu ele kuma kila ward kumatabia Ruto aise edwa musumbe akatweka idwe andu ma Kitui sindo isi onde NN metikila yutothi na tukweke asahi muktaba na William Ruto vai mundu unge au kulia kibila kiki nene kia usumbe okie kwito ukamba kututethesia undu Dr. William Ruto kuwa rosi ambaye amukambele kasilikane kwesela na tonduwe enena maundu ma sera okasisia media uzieta wa Radio Africa mena kie kura ya maoni 20th of January just last week Lower Eastern Ruto wakana 41%, Raila 23%, Kalonzo 14%. Lower Eastern tondo yuito senzie dunia hii maneno ya mtu wetu ne mundo wito ne ambie kuthela yu ando mekulia onakethia mundo te wito atonya kututethesia ata ekani kinyende ngomina velelo usenzisie uchumi wa Kitui bio weta wa Kibwezi Kitui Kabati Mbondoni Road na meke ya lelo constituency yeta wa Kitui South yena ona lami ona sentimita imwe ya lami lelo usu wekiwe ne Uhuru Kenyatta na William Ruto na asute akamba lakini twatethekie takamba na Raila Ruto that's the aya no akinyambe kanu yawe mheshimiwa chalo mungu nienda kuoselela ba mheshimiwa governor mwekeo no weta that lelo suekiwe ni Uhuru na Ruto waambie Ruto aumie serikali tene aumie serikali tene laptop na iwanza zile ba kutumi Uhuru ndio kwa na Raila but again in fact malelo amande na kuimplementiwa mambiswe ibindani ya Kibaki na Kalonzo vice president na Raila prime minister let me tell you natuwe kiku kenga hizo ni facts nundu wakwithiwa ona lelo itu ona estimate even SGR katika vision 2030 yambiwe ni Kalonzo Kibaki na Raila ona lampoti ona electric na waya sindino sietawa laptop sia maskulu sia wetawa hizo ni system ya Uhuru na Ruto na tia miona ila wewe yako kenga ndonge nikoku because we are still waiting laptops isioke ukindu kila ngwenda kwasia na mheshimiwa mweke no mwe wa waipa na ara ni nesa timu congratulate na kidero kula mabikie ni in fact ai wa waipa kudu katwika yetu wetandwa ala malizile Kalonzo yolo na ma benefit no mwe uyu right lakini you know ni wonie babe na nakuya siasa si permanent enemies na pe mwethukisi omwe wako na simu baya asia itabe mheshimiwa mweke pe undu ba weta aba aketui ti lobby na asisie ndakasembe muno takinatwa speed limit in terms of okwitio kibela na chao na nengeto mwisho well nundu kibela bai mundu rapeta andu mami no kwenda but then tambai nundu nenegwa asia mana ndiye kala Amboseli is it Amboseli na mazo blueprint yes na unienda ukuya pe kindu kita wa South Eastern Economic Bloc is over 20 counties itatu through the three governors na the majority leader na MCS were involved already drama so obviously nayo ko maybe pe ka leakage unanengiwe ni some governors
kana some andumendo mu support from within nienda ukuya ukamba as much as it kwa sia you dunia ne bendukie twikiata tikese utianzia na kutlia utianzia ni kuya sia tikwa ati because kilomo no kwitikala kana Kalonzo kubikia bau niwe tops niwe senior most politician na andu ni mayawa angini mapkamite dynamic dynasty politics ni dynamic right ona kwa ni sauti iko kindu mheshimiwa ngunga bawe no wawete nunu ndaiza hizo ewa waipa ya muona weno wasi Azimio lakini nengitio ulikite siasa and also wish him well but tibikia ba mwiso tikanena nia ta mukamba nunu twinena ngoya mukamba na nienda ngimina nienda ngimina ni wete pe mwene ndio wetie ulua ati Kalonzo ndena magavana chathi ni kiki na yata nyeni ne wie party leader wakwa Stephen Kalonzo asiani wakuniye even kibwana akunia ngilo na meta yata lakini madikilai malea nokuiga so ngwa ya kwaza unity nundu ila Kalonzo nokuita ndo azina matelea nandu meza niwe muthuku na usu nokwasi ati magavana maina support ya Kalonzo magavana is individuals na tatu lakini kuyene ndiala main ground nyeni wa Makueni dinda Makueni iyo ndindie kiboko kibwezi na ngoma ni na nthi na nini wie maina na ngwa ya unity yokamba na unity yokamba no ngumiboya muno okwisilo watongo ini asu o amutua na mboya yakwa nitwikale nthi tinena nie wize kwithia yu tiasia Azimio ni ukakulati because ti lazima ithiti kwa Azimio no moka aya twinena na wasiomo asante ndio thinga lego ya mwithukise na muzese nendi mwendo muzese ni kilungu cha Ikumbi Ya Siasa imwe kwa imwe kwesela kameme ni kama visa kama Mutongo TV kameme kala katongo ete lembetani ya Lower Eastern ngaleko eno yonde ngaleko ya Okamba embu ngaleko ni swingi yonde nondo Mutongo TV yalo lamba ngaleko sia Meru kunevika na Mutongo FM ni kameme kala ke ukokie Anago ngale kosia kitwi na mawethi loloko ni ana imwe na 3 FM baleko siava Makueni esiyonde ngaleko imwe sia Masaku ni yana katono ili FM ngaleko ya Voite Taveta na Kiswani cha Ethio kungaleko esio onde sia Mtwapa kukonde ni yana ili katono kana 102.9 yana imwe na ile katono kenda na nakwe kilungu kinoki imwe kwa imwe kwiselandini wa kameme kaku ka Mutongo TV na Mutongo FM ni muvya muno mwenda musaise na mwithukisya kondo watambya na itu kuvika vau na nakwe ya wendo tumwanya nakwa ni kwisela ile itatu kenda imwe 5 sinamba tumani mukuvi vatende vindini wa Facebook na Mutongo TV na Mutongo FM na page ya kwa ni Erastus Kithuku Anzomo nokavikia kuthivo au katiwa tumani wa kuvau na uka like page na uka follow ni wa YouTube ni Mutongo TV /FM official na ndene wa mutandao wa YouTube kwa wine ndo sisi motomani mangale kweno ya YouTube. Good evening Erastus vau tuvikete akamba tuyesa kuona president deputy president on opposition tuyesa kuona Shandwa Kimusau Mwasa from Embakasi asanti onona ke yasia ngulile mweke what he has to offer for Kitui people. John Kalonzo Jr. Kambas should wake up to this reality that Kalonzo can't win alone and therefore needs to join hands with others who reasons well with common mwananchi. NB Raila has played games with Kamba ×2. Usetwa Daniel Kitengeze. Na inde ono na ke ya Kalonzo okay kwa oka aikane okay and then wa oka ndizo wazi kwa oka yeva oka ne koziana Kalonzo ni wa Azimio John Kalonzo Jr. Na ke uno etwa asia mweke anatumenye Kalonzo na wa Semba utonya ukwata mbau ayesi ndele mumu kwandika bano tafadhali mazetu amwe ndisomecha na isi tuko na siasa sena wima feelings team mwekaeta mbingi vo na mwekaumane ndo kaume Mutongo yona weva likana ine siasa by permanent enemy na permanent friend omondi no wewe kwangalekanyo mheshimiwa Chalo Mumo alikile ndeni wa Azimio kwangalekanyo kana mheshimiwa Ngonga alikile ndeni wa UDA mweke athingaleko asio kawaipa ku tuiko na siasa aseisha tafadhali na education tuvete ikivuthia na mbumano ndeni wa tongo imaitu matomani navikaba Ruto has been claiming all the successful projects but run away from failures. Tell mweke wajinga waliisha na he will okay
Mweke, tell us whether it was right for Ruto to use secondary school students in Kadhonzweni to fill his empty political rally. IBC must act on that. Non-thinkers hate. Na inde kindu kiuni kenethiwe kiete kundukilo watu ikafisa iswi na kuniwe itina wachathi. Na ingi mayasa chathi kine nandu. Anyway, maundu ma siasa maende no kono hezu ngaliko ya Facebook nienda kuthi ni sisi ngaliko ya ile itatu kenda imwe 5 nikienda tichoke ba studio kwe aini makwa twende na kuina naona masama itu na mono mana songa mwendo musia isi na ndo masimu kanaka nini ambeoza simu be na simu aya twambeoza simu 5 ndivi ngwa moto mani aya twambe wambe no ekano sa itatu. Hello Mutongoi. Hello. Usiaka wa Esa Kalondu wa Kenyati. Kalondu kalipo Kombeni. Ni asiati. Kindu kile kitati to kutulia nila. Ni kuna neba ama kutano mandongoni. Na yuki kile kutulia nila ati. Azimi watu na mabuni newa o maine na makachito bana. Lakini nina point. Miete. Mutumeani kwetwa Laila unikitwa Azimio hii. Azimio no meme au ila meki tena Kalonzo. Pa ya beginning na makanda line na makeki ya sahi. Wanongo support for this time, nifike for this time, na kwa nikaenda na kwa support na kwa nifike that time na this time. Sewa. Lakini ondo lama unokie bidhaa ati ya tunyanya yake tano. Ali kaba ya mundu wetwa. Kindu chichine kena kusane ike. Na yendi usione kwa asimia kwa Kalonzo ati kwa Azimio esi ya Laila ime utusane. Ketumi nono ndi kwa nondo uto na kerida we ukaje nesa na ndisiwa na tindu. Au nikaileta. Kalonzo adia weka ona badiba ga wakudika UDA analike ODM adia weka abaluke adite yoba kamudevya. Aya Kalonzo no amina tuoze simu ya Keli ni muvya muno. Hello Mutongoi. Hello. Ye wati ndata ana tuinena nao. Mati twali na neda. Yes. Unena na Danton mumo la wagu ya mutana. Yue. De no mwe yiba yina Kalonzo ndi atongo yama itu za ingine mamukenga amu. Nondo ije tu iba tegira. Na za ila tu ground no ti maonze gogeze ne wati janga lekwe amutongo yitu endete. We na namba ila ito mo biutu jangale. Itabine ne mundu etalo mumo kwa we taka na ya no moke mako kama kalika lekwe ya Kalonzo. Lakini wati jama baza andwa ya majoto na ile amena mbunge na 21 na mungu wengale na mbunge over 7. Yo yele wana wazi ya wewe na eba no mandika niete kindu mundu la wailo dikakuonge no na nini. Yo launge wena la inge kwake. Yes. So no waile kuonya kama mwelekeo ne kana kwenda bizikali. Ni movia. Aya, yakatoza simu ya mudia. Twende tusome motomani. Hello Mutongoi. Hello jambo. Tuinena nao. Wenena na Catherine Ndunge. Catherine Ndunge karibu Kombeni. Kuma ngale kwa sia boy. Ndi katika mjadala. Yu dipasiate. Kindu cha nenwa ni mutumio tu ibuka te ne mweta o. Jonathan Mweka. Kalonzo aetise kivila 1985. Na nye kwanza na ina miaka 85 nyase na miaka mwanza. Na vingu yemezo nevila Kalonzo aite kivila. Aitwa kibanga serikali wake aitwa Kalonzo. Kiunde vita vituiye. Na Kalonzo bala kiunde vita nia hiyo ilikuwa kukanga siasa ne. Tuma ndongo yingi. Ugo watu kuma iza bikamwisho. Ketu andangi nondo na maende na usoma na maende onapiana maiti ile isu. Dukange ya akoma na ya dukangia mwika na go wiki kana go wiki kibila. Daga twike ni wangu kumbaka bakika mwisho. Na kieke ngi upiti nenge mundu we ona mundu akutosha
kwake na wona kana uanesa kwa ile wewe umwe ndo na uanesa no yuki roti ya mazani make mesani wewe la ukaetewe ukabamba kwako na inga no tawaya utaje ni kukila mkutano ni akatia mkutano wendete ayapitie hivyo nduku muno utaile kabisa na yuki ndo jambe yuki kwanza yuki hivyo tuona katika siasa yuki ukamba ni tuekara siasa ni kitu ni chao vinela Kalonzo atembea na mwe Kalonzo meda kimwe na mwe jera ese kana siasa sikuwa ukamba no kamba ni wanenge tonda ya kabisa okay lakini jumba la tuabikia yes wewe yani ni kwa selenda lakini hu kila kitu dakwe wati adia support mondo fulani kana support seru alama kuito ibela neti ibela otono yu agwa no baba zika pinene oba siasa yu yes kwa kubenda ndo wapi kanyeni wa mwingi aya nimuvea we yes aya asante muno ndonge kwate mitambo ngalekwezi byo naindi mwendo museisia ni wabigena kwethukesia na nibata na zesia nondo twevano ndo wenyu na nene munenga mwanya mukete woni wenyu na nondo anduma ilite tukenda imwe tano neona motumani na tozisia motumani ngalekwa graphics embia ni mbe wa motumani mangi ngili ile na asuma onde mesomeka kanisome amwe ni muthoka maweo chalo na ngunga mane na nesa UDA na mudabadi ni nguthu isu yonde ya dash ndongo yitu kamba ni Kalonzo na twinake mpaka vala wetu twa tafadhali asezia mwetuma kombeni ya siasa kanina ngewa imwe sia kweta andu ingi kweta ningi yaye tukola tumeande to imwe tuthimende to nono ndwina uwo wa yulwa kiuweta na ti usio yulwa kamemeta ka kelolo na andu ingi muno na kethuke we na andu ingi kumiande to imwe ta isu twende to nyuva nini tucio kwenda ndeto imwe cia muthembo ucio itonya kwete maundu ma ithoko kuno nginya tukalulumilia mugo vani chosa mukondo ungi Kalonzo ama ande vandu alike kwa Raila kana kwa Ruto kutana usua ni Kalokinzangi kana ni bucha ringaliko sia river ni muvyamo no Kalokinzangi. Number 3 ni moma kedha serikali ni kwa Kalonzo au ngameva umbaka 11 nondo first round will not make it, so 3 will determine the winner. Douglas Mwania yes nienda ndo moto manenta asu nienda ngunga na mweke maikane kwa sia adhi ati adhi kwa Ruto kana Raila inywe ni mwailwe no kwata Kalonzo kuoko nondo ni we witu mwailo kwata Kalonzo kuoko Kalonzo ndakaumie katino wetu ese mweke na ngunga matavwe mweke. When was deputy governor in Nairobi, what did you do for Campus? Jeff Muinde, leadership is not about tribe or the roads being worked on. Uhuru Ruto manifesto, Raila is nowhere here. In fact, alikwamisha the 4 big agendas usuni wani wake. Honorable Mumo wenena ta andu Ikumi mawo good night. Uzua kona na we good night. Kana so motomani atano twende na kilungu naona masana mo wana manase mbona ito Mutongo TV mujadala we sawa ni mesh kutoka Ruiru. Asante Davidson Kumba Mananja ni kulia mweke we ilawa deputy governor eki Mukamba atanikenda anene Kalonzo isino kule yake le mweke yolowa ilawa deputy governor. I agree with those honorable members. One thing, it's high time for Kamba Nation to stand firm and tell Kalonzo he is politically finished. He should sit and wait to be given a position by the government. It's high time for Kambas to look for the leader who can represent us and Kenya as a whole. Amos Mutua wakana na sinesomo watomanya 5 wakana ya asiatwetele oka undu ikwasi atwethe na ume straight na ume sio na Kamba tweke uvuavuanwe ni Ruto Kalonzo eombe wa muthia asia wamba kwendeni Azimio ni waje wenda kwa asia Kamba ndi na asia hii twithe na wima mwe kaumane tusio kumana tuo ndi tuo mwethukesia masimo na ndo azindi muno na nenda ve kwanza ve uzwa kuna kuma ngaliko sia voi akamethi to muno mateuke kumbini ndi no mundi ni mokite ni muvya muno ni ya thanda mbona watu ye notice anyway kana ndio na mheshimiwa Manzo not mheshimiwa Manzo sorry mheshimiwa Chalo Mumo ya kala Manzo no magumwe zagazati o wegate wezonge kila mwene ndio wanena
be kulia ku kabano ya atetela magwete kivela cha usumbi no wa mama yase Kalonzo athinginie 11 ona kwasio kana zino athinginie 11 na hiyo ekulia yuka yulo wa komanda kula watu sisi munene wa Azimio mheshimiwa Raila Odinga no tutothiuka almost kila muthenya aimanda kula Kenya yonde umundi atina kala kosea Nakuru tuse munini wa musumbi ile amuruto usitu tuyo kule ni kila muthenya ambio thinga le kosea Kajiado na yesa kuthi bombas ni komanda kula tuka kwe mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka ndakuoneka ethiuka ta ano eli undo methi maithiuka na nivo kinangonga na halangi makweto kwasekana there's 2 horse race na ndizoge tumi andu ingi makono nondo mheshimiwa Kalonzo ndo thiuka kweli serious ketha no wathi wa chama kwasekana no wathi eweka nginye 11 ketha ndo thiuka kithemba kiu komanda kula kwenendi. Asante. Nienda nikusungie na methali itatu. Methali ya mbe na alama somese methali mai and oi ya kwasia mwenda pole hajikwai. Methali ya keli mbio za sakafuni huishia ukingoni. Methali ya gatatu haraka haraka haina baraka. Ngoja uumiza matumbo. Hiyo nasi itatu isuni yaku. Isuni yaku ya ngoja. Lakini nawe isu itatu. Kila ngweta yolua kwithwa Kalonzo datembete kundu kuya. Because number 1 Ruto ambiye utembea 2017 mami naulika. Ila wewe mheshimiwa president Asia wewe unatangatanga kila pahali. We ambiye tene. Ila Raila no kialika ana Asia una kwa ni ngwenda. Ni tita ina issue ni ngwenda lakini ndo akwithwa president Uhuru ni waumaniwe na deputy wake. Eza kwithe yaze nundu we nuo okie twa shake yandi mabia mayo kakwikangwa you need to tembea so kitumi cha kwitha Kalonzo ndanambia utembea nundu nimetele ba oka mami ne kwitha na nu ula ukethwa flag bearer nika 90 matembe duniani na nienda ukuya kana Kalonzo na rame kwazia ukamba tina numbers maile ekulja we kisione chaku nimeana meyandikithitie umuthi nethwa nditethecia kuya ground katika voter registration lende Mukamba population yuru bakubingili 5 milioni 5 thank you mheshimiwa milioni 5 waroze katika record ando alama registered ni ngili maana nyanya peke yake ajani about ni 2 million kuna 1.2 exactly yongo asia alama kunie kula maingi babu not akunie maybe ona ti 1.2 mheshimiwa Ngunga not maana nyanya niki ikulio niki nundu akindu chambe kula kulea kwithia mini kindu cha kendi kula kwasia ona tukosa tiitethia nenda umwe around akamba na ndimukula kula muikona cionthe cia dunia kula mui netha chaguo ni mwendete mbaino na ni mwisika na wi Mukamba no nena aluka ya Mukamba enda imose kura hizi 2 milioni 5 tika ikuna tika siosa na tiikuna na ningwenda utungia mubea ala akunima biashara meza nimeutethecia nimeyumeletie nikana Mukamba a register nye umuthi na atethecia bakubi andu 50 ma register kura nothing ground one by one ni bandu betwa malatu lemani na ina nena na youth na itwa nena na chief assistant chief weta wa Isaiah Kwinga na ni wasia wake ni maketha mainengane ibandi kindu kila kitwa RRA ila rapid response nikana mane wa ibandi mozo kuke trial that yange wesui ithio theta tongoi twase kura alama tena sio na tiitumia ukuni wa kula na mukona try empower kiongozi witu Kalonzo wa Musyoka nikana tuyoka tuibua nundu hatuna kura hatuna votes kwa apili ya kwa kamba onde kula mabika twase ikura na tizo kwa wingi na kwa fujo twina kitai cha kwenda kuasia yumo Mukamba ose position yes emuvyamo mheshimiwa anuke balaba mheshimiwa mwekeneke nanuke kwako mheshimiwa mvae makule maingi wa kulangwa ni azezia ni gwate no otumia busesu kumasonge yambe nekie kyao kutethecia kamba ni munini wa gavana wa Nairobi serikali yitu na ya Kidero yaina minister sele ala tuita county executive committee members MUKAMBA Dr. Kingondu kuma Ketui na Dr. Moya kuma Bama Sako chief officers twaina 5 out of 12 MUKAMBA director wa parking twaisie no MUKAMBA director wa planning waisie no MUKAMBA parastatal sitosi ya betting itweke MUKAMBA ta chairman Mama Lucy Hospital itweke ya Kamba ele Bagathi Hospital itweke ya Kamba na
socially twatethesie especially kanisa isi ya AIC twakie AIC Jericho, twaka AIC Ngara, twaka AIC Ziwani, AIC Dandora, AIC Kibera, AIC Mathare, na twaka chumwa mbingi mono wala kamba menda chumwa. Lakini kila twekie nesa na kindu kitu kakika kitui ni kunenge siana sito scholarships. Tondondo tunenga na bursaries siwo onenga kana kamo siomwe silingi gilile kaitano kausoma tami ambe na yutami akele ukoko utabia mosiosu yu kana kakuika kwatie bursary tami akele ke kwata bursary tunenge mondonge na ile tuokie na kovete obisi wa munini wa governor ilobi nyokie ni asia twenda unenge siana sito scholarships wakati kunenge scholarship kuma form 1 mpaka form 4 wewe fees ya kuyonde ni county kasti ana situ sisome tuambie kwaka ela generation yokete itina yitu kuitwa athethe isi andu mono azima athethe kala magule kulezo you agenda ya kwa ya kitui bia mundu ogule wenda andu ma kitui mathenete mono okwa metoke nondo nena nyoyo wabo okwa metoke mathenete mono na nekyo kitumi ola umanyi ola utweka na ola utonyi ninakwatie ni munini wa governor wa Nairobi budget ya Nairobi yananite na budget ya Makueni ya Kitui na ya Masako yemwe kutwa control ya budget nene mono na ina manye maundu wa county administration yo ndo maito ma Kitui yu maina kiwo dawa sievo sivitali na kwema takitali malelo ne asu ando metonya na kuma musie kutwa sido siondonyo tondo kwena malelo na ibeti amwaitu mendabia ndi tutango ko tutambui tutangombe na tutamiondo situ tusemedhisiana na masoma kwewea baingwa wea kutwasia yu budget yake tu ine shilingi bilioni 11 dhandhato yuthi kwa ila tuweka operation na maintenance ya kwewa musala kwekea mauta ngalene kwewa stima na sindu isu inge tutiwa na bilioni dhandhato seo dhukumia mwenende maendeyo na watala besa isu kila mui ni milioni manatano na kila modenya ni milioni miongo ile na itano sio kaa Kitui county kwa tuetavya ndo ma Kitui thena o wakiwo na mbesa isu sio kaa kila modenya milioni miongo ile na itano no twake silanga earth dams kila location ando maka kwata kiwo no towe etinga greda kadoza ya tema malelo kila ward no tolike kila ndonyo totonya ndovui ando maitu makwate kiwo na no twithwe na empowerment fund ya ikundisi ya ibeti na sia muika ila tukweta bottom up onaito tweke mbesa sia county economic fund tuambie kukilia mabiashara maitu ando maitu sia na situ sie kwatewea kutwe na agenda nene mono ya Kitui na sera situ nenziono tutedesi ando maki nimuvya mono wagwereza kiu na indi ningweza kumanda muthenyongeyu kwa ando ma Kitui nene na ando ma Kitui direct oka matabia maundu asu wonde nangi maingi naonenga mwanya usu no wa out of topic kiva ini lakini nondo be mosese equality na ni asante muno mheshimiwa ngunga ndikwa kwaku meke ndo wenda weta na utana mboge weta ngukulia hii mukamba wonde balawe kwa ikufikia aba una wewe nende ingi mayasia kana mheshimiwa Kalonzo edito utongo ine kwa ivinda yasa mwekeno otabya kana class cha katatu ndize kana keune cha ugo Kalonzo ayetiwa MP na onazesi waingi ikulea kwa nika naye mukamba kufikia abu oitufikite no amwikie Kalonzo nikana mwekenda wetu basi bondo mwekenda wetu basi ku empower you empower 100 people mo kile ulu ando diana ba okamba me empowered na mwandu aja na ma empower anu ngili na ngili ma empower ngili 10 na society on the paila wona shilingi kwa shilingi ba muranga as a very small concept ya bambo na tume marathia na mabubange no mundo economy onde ya Kenya control ba mindo buba
family bank umete bu Equity bank umete bu chau chumete ba ka village okamwe ndo achau empowering others peke nungera comment bana ne wecha watu bana ningwendo kitu zikani katika leaders ila tu discuss ya basi itatu pe mundu la SKM daktari na pe mundu logo to uda na katika na ni bana kwa ngwate mundu kuitwa Raila Odinga kila Raila wete wa baba ndete wa baba ndo wa miaka ete wa baba ndo wa vitendo number 1 Raila wa muzisia constitution yonde andu mekwe njonge metete anazewa nowe tese kana mai wetu habzula ukama tono mulikaje bweka likanga no kivuta kipwana uko katika on the latest BBI no invention yake uko katika infrastructure la ba they know vile yende na wajikana lo ya bagadi was meet la wa engineer Raila la wa minister of infrastructure lelo isio ndisia kwa baka na sio le Raila ukaizia maendeleo maki democracy na maki infrastructure na kuelewa katika civilization onde na mzika wana ndwangi onde ni mundu la Raila kumina na kanu kumina na chao kukozo bya maazimio andu mendo lika point ya wadi pe mudiwa wako Ruda gutwa Ruto wozu ni nyejo Raila akita kwa njio zindozi whether asiende kimpo akenda katoro tukanga waka na Ruto initiative umya development wa umya na tuwezekela ukendaika stimo was ya rural electrification was all na umyangi Vision 2030 no about tourism ikana about education ikazimina national housing kamena kila kindu haumya mara ona SGR sio magana kijo kwa implement na nicho ngwazia otu imanda coalition zira tuulika ta kamba tuizo coalition nazi umeto bandu nazi endete bandu na izia katika leadership ya ndio no mundu kwa kule kilo no ni uhuru izemba Railani unaweza ideas yeme kuna utoku yemeba na endo succeed katika agenda implementation asindu na the no mbakazo kabla pa source pala ideas umete azimete Railani o mundu kekatu na BBI tuithathi no tena kwa mundu wa ila wona kwa ANC kila mundu ethe perhaps unaweza na thina buno Ruto nda uzembe weka na BBI na azia tu all inclusive kila kingwendo weta leader asa kwa ila tu osakwa na peke very important na jujo kitu za kampani nye no makatu the idiot na no sa kipelo ro mundu ngatweka MP wa maboko na ile kipelo juge wana na ndo ngemono na kika ketembea na kewe kapaza tunenge mweke wa weta get very dear get very dear to my life kitu scholarships na kindu kiki to basari jenga kisijenesa ni kiseo very low level lakini kilijo twete thina kana kaino cheki cha 5,000 na ogena fees wa 5,000 nyime mwana to form 4 na yo wane wenu ila ngendo ka apply na mundu mwena zia na ina zikuru zina ma duka apply mezile no to manda sinu sustainable na nyegela ni sustainable banu to kwata ndi on the azima struggle maybe sana fees lakini hivi atongoi tuzosa siana taziana tuidenge scholarships Obama atwekie president of America nundu etheno apati scholarship athioso meba umunde Raila Odinga kilo endezi ba atwati scholarship on the vice president athioso me Russia na ila wona zaluozi atwiki izo initiative ya Tomboya du mundu to kwata initiative tesu na tuyenengo time in the next 20 years akamba kwenda tukita kuwane ndogo umundu itepo na akamba mundu tutapikwati nwezeka ngotapie umundu na niweta kina njezeka na ina ilo lakini kaiweta Ruto mundu ila manajimana serikali yake na Uhuru Kenyatta moza maminister 10 na kwa 10 Ruto mundu waketa para state heads na maminister na PS ila mkono wake mauzi wa rumute Raila mundu Kenyatta yake kweko ila Raila wae katika nusu mkate ndio za minister make onde na keke baki oza onde na keske ye mutizi mwezi kana mwezi awazi mepa no bakatu kanena a national candid talk tukazi ila tuwabudu na minister mena au meane maani nusu mkate that tuka nusu mkate no nusu mkate ngele mobo gemane nusu mkate and that is being in government ko uno mbaka SKM na umeangio the maitu mekalendi metha na dialogue ya conversation ya mbai na bai muno kwezi ya kinu chacho no nyoba twatwika ile binangirana na zio the SKM twatwika we is selfish atoya nduba katika county government ya twangi yala atwangi that is not a good thing Raila onena ni cia kimbaina tuiza there we invest kimbaini ndukathina asante naende ni muvea bwana Ngunga nenda kwamba soma moto mani meva o manini tose simbo cia muthia na indi mwena ndo cia muthia twimina
siyaza mbinge byo twezomi no monde no tukewa ba ngunga ningwede steering ekala bake belani je tina ngotwayo vike ngotwane sabyo akumwe ndamo sasa no sasimo ile ndiyambo soma moto mandi mevano nikenda twene kilungu uno yasia Raila has fooled Kenyans for many years. It's my hopes that Raila should go to Bondo Express Justin Ndonye kwisilangale kwa ya YouTube Mutongo TV Mutongo FM official usini Mukamba akathia ng'ombe ila yake ona kwitha ni ona okay ono ase kikamba ni ngumu enyewe na ni ngumu venye umeniandikia sijaelewa Mondoi Hussein Kalonzo athi kwa Raila kwite ne tukwati undungi tama DVD oyu kwa baba no vove usumbi aya zero Joseph Maivya Bosco utavye jamaa usua wipa Kalonzo okay UDA nondo nzia ya katika ndivo na akamba ndoithi azimio ya Raila okay musio Kimaivya ongea siata nesoma motomanya alama tena kimena kana numano Ruto has been claiming or sinzomye katoza simu kanini toza simu ile sisi yoka tomine kilungu hello hello Mutongo allo tuinena nao nena na kibetie aitwena nao Kibeti eta wa Mumbua ni chaifili Mumbua karibu mno allo Mutongo nituo kwa uendea uinena na kibeti eta wa Mumbua chaifili tumete ifili hete woni wangu yuyue yes mweke ekala gumbe wenywa mukenga ni mwene na mweke ni twaranganithia nake bindambe na kibelo lakini osa kibetikita wanzilani ndezika naye mwendwe nyaka na nu akiyambe wake takikingi wethia ona tuito no mutengeya Mulidikania kana woka isilingi nanga muui ya bilao nenda kibetiketa walulu yue aya ai ni atileka aya yes naede nanego hello Mutongo yes what in data neza andiko ni bisinda kaze boy Imendai. Yes. Kalau mumo ni mweze mwanalawa. Gunga na gaya ni mweze. Anienda mango ndiye. Mau kweuga. Sasa lama ukulia luto ya tai. Luto ai muni wande wa Muzumbe. Nakulika lama kwenda kuma 2013. Uko 2017 alezi kindu ina mbe nila luto neve tiote kindu ina mbatie elo lachalo wawe da kuma kibwezi kwenda kitui lana maplani maaso ya lelo kipika la okia zo ya lelo mele done ka ye kiondo wanangunga nongwenda tuketi kala mundu lowe kondo koneka kumbe bandu nongamia ne ando ati emazo kweto ko ya giriba ya makoko ando mana mwambi na ni goto ko denze uye kitu kinondo ando menda industry ya pona ngonga nondo weta inyo nde labda nde jamani kila kikioneka kina ndo ala meba u yes ita waile dona na project kila tekete Itu dia dikela Mutongo ye kondo ni museo. Ya lo mutu le pano lo komite na itu mwenzi kana lo koma. Itu mwenzi kana ati. Yes, mina yu. Mutongo ye kondo dikela wa na iwe kondo. Asante. Kwa uzulika lele na iwe kuma 2013 ya ate sema wa maingi tu mene. Ikwata ni wandi holo na Ruto. Okay. No pondi ya kunetwa amigonesa aya kanito tungamile bau simo ni muvyamo no kondo ando akonima simo monde no nemo nenge 95% no mwako na kuna nesa atio atwa kana ndoko ni
kuyambite ya kwamwe mesa hivi amayenda kuithukisa TV ni kana radio ni na tio sio Rasta Zizomo Kalonzo ndiye rais wetu 2022 mwambie mweke hapo UDA tutaona kama ataweza bila Kalonzo Wiper tosha Ukambani Kiamba Jeremia Ruto tosha Cosmas Soimu Nyao Enoch Mutua Ruto tosha Rasta okay onwena akiasia oye Joyman Mosilo ni nzomi otomani wako suwa kana mwekenda na songia mweke tell us whether it was right for Ruto to use secondary school students nende azuti aseisia na education ya bia bala becha lomumo mwachima nenda tumine nena kwa kila mone monenga ndeka ile tumine tumia ndeka sia kwile nesa mwachima ni tumia nesa muno nondo akwithiwa no twekala no twanena nia no twamanya no twoiba kila ngwenda kuweta ni kana utongoi number 1 uma kwa ngai na ngai ni wasa kuiye ona yute inena ni wasa kuiye mheshimiwa Ngunga ni wasia Raila ni wa participate katika kusovya katiba ya Kenya tira ile weka in fact mundani nenga credit kingi muno eobo pena the late Mutula Kilonzo senior alama kuna na no Mutula no wesioka kutunenga katiba minister wa justice ko ni ma play a role na titoka kwaza kana Raila nundu ni wa tethe isi in fact wa gatoza politically ila Raila wambizi LDP alika kanu ni waminani ya kanu ila Raila walikile katika yani alika bandu no kunda nzebe kikadela kundi kona kila tulika Kalonzo atayali kiazimio nundu ekundwa nzebe azimio edele yani ni mbuya mbanangi politically speaking nundu nekala abandu akegwa yani mina azimio oyu undu minie Jubilee undu aminie kanu ko kube na waze pa ibuni bobeka ba nundu babangi ndienda unena abo bayelo ndienda unena ulwabo nundu akwithiwa you know kila mundu ona metho sawa sawa kunye nienda kwasi ambaye ya mukamba tweyumisie nye kila ngonda kuinsist muno ni akamba kula hii milioni 5 tunaweza tukoza kula hizo sionthe na tikuna kura nesa weza kwithia andwa nundu tikanenga Kalonzo block ya 5 million either imanthe ya million ili kundukula kungi na alame asia datonya koso tongoi mona twa wosa na alame asia kana tiu need with the president ningule na mopio kibila cho sumbi tuichenda muno ni chailete okamba nikiendete kundukula kungi na ndikulia oingi titethia si professionals makanisa machifu manenga ni ibandi naende na mwalame kuandikithia kura mande kulikamisi kwa misi nikana tuati this figure finally anduma tulimane alamanzi ya isi nundu nene senu monzi ya isi ikala imwese kana tuenda nitie nesa chaloki kina mumo ondu twawetie tiende ina uthukuma mwe na kwa ni ngumutwika mbau na tiende ana usisia utongo yula museo utongo wise na ngai mutongo wise maendeo mutongo yuthea nthibae ti alama tutie twamino kuna kura na maondoka na nindi mokie ngai na mwike nesa ngai wa mumo amutetheze chaloniki Asante. Haya, mheshimiwa mweke ndatika sia kwili. Mbe Rastas ni muvya muno ko tondu ni wando cha kibindi kia Mutongo TV. Karibu wengi. Naitwa Nena na enenthi. Naitwa Nena na my brothers here. Na no twabika bandu. Nebinda ya siasa na mwi wa nyanya itukathiko kuna kura. Na ithwe ana siasa ni tuthiuka kila bandu kila kona tukwitia ibila situ nienda kukulia mwene nthi na na siasa atwithia watu namo tukuna siasa cia muo twekane na maundu ma ubungu na kao na ngumano twituta sera situ nesa ene nthi manyube ula makona ena sera nzeo ithwe sera situ cia andu ma UDA ni bottom up na kila mundu ni wese bottom up approach yesu twasia twambe kutethesia andu maitu ene nthi ala meko nthi tumokilie onamo methwe me bandu na twambe kwekana na ngewa cia umanthia andu a methewa ku ya yulu ibela ku isu nicio sera situ mwene nthi cia UDA angi moka kukulia na kwitia ibila sio makulie inywe sera sienu
ni chao na kindu kita wa mundu witu ti sera mundu okeasie track record yake ila aikibila ni ekie chao na akwata kibila akamwika chao kama bata ma mwene nthi twambe kumasisia mbe na mabata ma tongo yu mambe koka etina ya mwisho ando maki tui no mwesi mwasamie gabana wa mbe mutumia na mwoka mwamulea vyo mwoka ingi mwasama mama na nimuona niwe miwe niwea yu ni mukulia kwa ndaya sambai kamwana na kwa ni mwathea ba ndikamuvalucha imuvya muno na ngai ya mwathime. Yes, watu meandatikili sharp. Ni muvya muno mweke. Nenga itatu. Nenga ile. Na nenga itatu. Ile. Ndiye lumaita. Na sana. Ndiye agenda. Na sana muno Erastus na timu yaku ya Mutongo TV na radio. It's always a pleasure na nintu tha watu ya nieba. Kila ngwendo wetanikana oundu na wetayulua Azimio 2007 kila twakosie ku Kenya team pesa twakosie muu na katika msemo wetu nikana Azimio la umoja ndiye na umoja na pesa kila tuende kunenda nyemuno andu na manene tono muthino wakinenu nikana pala Kenya ziende tuende kwamba kuungamia kwa kama lelu tuungamia kwa kama infrastructure othe twambeke andu pesa mabukoni nikiendeza mundu enda pesa mabukoni ndio need bursary na niweze kwithia hospitali na niweze kila kindu chicho twenda pama boko kwitu na ni kwa trend hizi ni umilito kambane muno ithi tuweza kuwa chama ndio na rusia mazitwa itando ukathima suti kuma president to MCA inyothe mukatuika failure twaisi tuweza kuwa mundu asianiwe na sera yake o mundu akethe accountable nelanga mo deliver kelanga weta baicha bagekala baki bila ndikini kala baki bila nzokia makuli chama negizo cho from serikali lakini siama mundu ithi na chama sisi ai mundu mwithia mundu no mobetu na mundu ne mutwe kukutethia wala munenga nundu kila twazia waza kwa mundu ute mutwe kuno tatotha wala totha miaka 5 ithelongelelie na miaka 5 ndiziokeeka haya kwa tuivoya ngai tuendeleza na twitha na muo na jipati la 15 ya voter registration umuthi matuko 23 ngikabunga matuko 3 mithenya zwe menini muno byo mawajumba membuka katikati tukileu ni tutetele weekend ya ndombe thamere rush tuoze kula nikenda wezo na kula hizo na tu kuniangunga kana mweke kana mundu ichalo nisiaenda bo mukamba kekale mesani ya negotiate kwa hiyo zwe muno na ndio dieta wanto ni wangu ndio yakibela chama bako cha MP cha 2022 na kwa mumo wangai na mboila mboyete nondo andu matukwete tukwate group tukwata kibela kina na kikwata ngamuthukuma undu ni mwathite. Thank you very much, may God bless all of us. Yes. Naende chalo gukithe na mumo ana gaslogan naende atongo ni muvya muno ozo minone na itina eta wa mheshimiwa Anthony Ngunga na miama kutikibela cha uyumbe vaya mavoko naende otondo wewe aseka nawe nitawatu ikia team leader wa Azimio nganikone Yesu ya mavukone muvya muno Ngunga kondo akuka kabina kala na kweta ndina wa Ikumbi Ya Siasa naende katikati twetha nake mheshimiwa Jonathan Mweke aga munini wa governor wa county Lovi Wambe na oinge na meama kutikibela cha governor via county namba 15 county ya Gitini muvya muno mheshimiwa Mweke kondo akuka savali Wambe na kweta ingi ukoka naende twetha nake mheshimiwa nozo ndi mazitwa ni mumene aonete bochalo mumo Mutongo wala aingendeni wa mbunge ya county ya Makueni kana majority leader na chama cha Wiper na oingeni wa MCA wa ward ya Tulimani kuyama kweni atongwe ni muvya muno poni voto vikamuthia wa Ikumbi Ya Siasa muthenya no mundi mwana musese we muvya we mwanya kondo wa kukutambanya na kwa alama radio ni muvya ndo akutwithukisia nginya ba utwavika muthia na ndio mala ni anakulilikania kana SSO ya kwa KULA niende akamba tuvikie na kwiyumiliana ti akamba meyoka asesia on the alama sese Mutongo TV na education alama education Mutongo TV ni mewa loka yake kamba kuno sio ukaumala ukathikosa KULA yandikithie nikendai kwesa kuana no kese asia masa kwe Mutongo ndenda kumbe we ni wota na KULA na urifika kana Mutongo ula muthoku anyuva wani andu asio alama takona KULA ndokethiwe we umwe kati wa asu asio alama za kwa Mutongo ula muthoku nondo ole okona KULA na indi usuni otomani na vikiana kunengelelia we mwendo musisi no twivata na kuna ndimo vya muno kutamira na kwa kwesera mutanda wa Facebook Mutongo TV
Mutongo FM na Mutongo FM nikamepeka siwe mituki na nikakwiyana semba via Facebook uthi ufollow na we like page tu ya Mutongo FM na Mutongo TV twina utano nondo kwa ilungu ya misu nyanya twili tunenyu ni twianite twiva mwe sembo uketha ndwe so like and then wa page yakwa Erastus Kithuku wa Anzomo vikia na ku like na we follow wese twatambanya mwe subscribe YouTube ni Mutongo TV /FM official na ndio wese ni twatambanya twi mwamba muvyo mwanya kwa alama vikia na kuondelese Ikumbi Ya Siasa alatwatambanya imwe tuambie na kunimaitu mavisa asio muno na ailo alama kwete mavisa makelemu tuambie na ke Joseph Kawinzi na inde Monwe Joshua Philip aka Kamosu na inde director Madam Winnie Kanini meteria nisenga alikuwa ni swingi na Monwe Joseph Kideka na inde Kanyiva Elizabeth ngaleko sia graphics ndio timu latwa teria nisene obana no sio ngamatambwa nemo matambwa ni maita ile na muno kuma kwa ni kwende haki huyo cha kwa ila wala twende to koma 90 wikwama mitambo ni ya Mutongo TV na Mutongo FM nondo nisingwatanio ya Mukamba nitwa Erastus Kithuku Anzomo tiwaneza.